거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 저희들을 은혜 가운데 불러주셔서 감사합니다. Ариун бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн та биднийг өөрийнхөө нэгүүлсэл дотор дуудаж өгсөнд баярлалаа. 하나님께서 사랑하시는 귀한 종들을 오늘도 하나님의 생명의 말씀으로 인도해 주시옵소서. Өөрийнхөө хайртай ажилчдаа өнөөдөр ч гэсэн та өөрийнхөө тэр ариун хүсэл дундаа ариун сүнсээр дуудаж байлгаж өгөөч. 오늘도 하나님의 말씀을 듣고 배울 때에 성령이 우리 마음속에 감동을 주시고 또 하나님의 거룩하신 뜻을 잘 깨닫게 해 주시옵소서. Тэг өнөөдөр таны үгийг сурч байхад ариун сүнс та бидний зүрх сэтгэл дотор орж ирж ойлгуулж ухааруулж өгөөрэй. 통역하는 우리 통과 사모님에게도 성령으로 함께 하셔서 위로와 소망 가운데 기쁨으로 통역할 수 있도록 복을 내려 주시옵소서. Орчилж байгаа тунгаатай ч гэсэн та ариун сүнсээр хамт байж таны сүнсэн дотор амар тайван баяр хүртээгөөр орчуулахад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 학계 2장입니다. Өнөөдөр Хагgai 2 дугаар бүлэг. 학계 2장 제목은 성전 건축을 다시 시작함입니다. За 2 дугаар бүлгийн гарчих нь болохоор эзний өргөг барих ажлаа дахин эхэлсэн нь. 성전 건축을 다시 시작하는 그러한 말씀으로 공부합니다. Эзний өргөөг дахин барих ажил нь зогссон байсан тийм ээ. Тэгээд одоо дахин үргэлжлүүлэн барьж эхэлж байгаа тухай гарч байгаа. 대지를 말씀드리겠습니다. Хуваагдл хэсгүүдийг хэлье. 첫 번째 대지. Нэгдүгürt нь 이 성전의 영광이 이전 성전 영광보다 크리라고 했습니다. энэ за байж байгаа. Энэ өргөөний алдар нь өмнөх өргөөнийхөөс илүү агуу байх болно. 이전의 그 솔로몬 성전의 영광보다 지금 건축하는 스룹바벨 성전이 영광이 더 크다. 그 말입니다. 9-р ишлэл байх шиг байна. Энэ өргөөний сүр жагсал нь урдынхаасаа илүү агуу байх болно. 두 번째 대지. За хоёр дахь хэсэг нь 거룩한 것과 부정한 것을 말하고 있습니다. цэвэр ба бузар, ариун ба бузар зүйлсийн талаар өгүүлсэн нь. 거룩한 것과 부정한 것에 대해서 말하고 있습니다. 10절로 14절입니다. 10-аас 14-р ишлэл. 첫 번째 대지 요 말씀은 1절부터 9절까지입니다. За эхний тэр нөгөө энэ өргөөний Зерубабелийн өргөөний сүр жагсал нь Соломоны өргөөнийхөөс илүү агуу байх болно гэсэн энэ хэсэг нь 1-ээс 9-р ишлэл байна. 두 번째 대지는 10절부터 14절까지입니다. За хоёр дахь хэсэг нь болохоор 10-аас 14-р ишлэл. 세 번째 대지. За гурав дахь хэсэг. 성전을 건축하기 전에 일을 기억하라고 했습니다. 성전에? 네, 성전. 그러니까 스룹바벨 성전을 건축하기 전에 일을 돌이켜보라는 것입니다. Энэ сүмийг барихаас өмнө өөрсдийгөө эргэн хар гэж юм даа. Тэгээ тиймэрхүү утгатай юм шиг. 이건 왜 이 주제를 잡았냐면 이스라엘 백성들이 성전을 건축하지 않고 성전이 중단되었을 때 하나님께서 어떻게 징벌을 하셨는지를 기억하라는 거예요. Энэ ямар утгатай вэ гэхээр өргөөг барих ажил зогссон байхад тэр ажлыг үргэлжлүүлэн
өргөлжүүлж барья гэхээсээ илүү өмнө нь тэд нэр яаж хандаж байсан бэлээ тэрийгээ дахин нэг эргцүүлэн харж өөр гэмшицгээе гэсэн үг. 15절부터 19절입니다. 15-аас 19. 네 번째 대지, За дөрөвдүгээр хэсэг нь 하나님의 심판과 구원에 대해서 하나님의 심판과 구원에 대해서 말하고 있습니다. Бурхны шийтгэл ба авралын тухай 20절로 23절입니다. 20-аас 23. 자, 그러면 첫 번째 대지, 이 성전의 영광이 크리라고 했습니다. За тэгвэл одоо нэгдүгээр хэсгээс эхлээд ярилцаад явъя. Энэ сүмийн энэ өргөний сүр жавхал нь урдынхаасаа агуу байх болно. 1절 읽어보세요. Нэгдүгээр эшлэгийг уншия. 7 дугаар сарын 21-нд эзний үг иш үзүүлэгч Хаггайгаар дамжин ирж айлдав. 네. 1절 말씀은 일곱째 달, 다리오 왕 그 2년 통치 기간입니다. 다리오 왕의 2년, 통치 2년에 일곱째 달, 21일에 하나님의 말씀이 학계에게 임했습니다. За энэ он нь болохоор Дариус хааны 2 дахь он. Өөрөөр хэлбэл Дариус хаан ширээнд суугаад захирч ихэлсний 2 дугаар оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр гэж байна. 예, 특별히 학계는 하나님의 말씀을 받을 때 그 역사적인 사실을 정확하게 기록을 해놨습니다. За ялангуяа Хаггай Бурхны тэр өгсөн үг иш үзүүлгийг одоо аваад тэгээд түүнийг бичиж үлдээхдээ яг түүхэн тэр он цагийг бол маш нарийн тодорхой бичиж үлдээсэн байна. 자, 이제 학계 1장 1절은 첫 번째 말씀이 학계에게 주어졌고요. 오늘 2장 1절은 이제 두 번째 말씀이 주어진 겁니다. За Хаггай 1-р бүлэг дээр болохоор 1-2 дугаар ишлэл дээр болохоор одоо тэр 1-2 дугаар ишлэл дээр нөгөөсөн байна. Энэ нь болохоор Бурхан түүнд өгсөн хамгийн эхний үг байгаа. Энэ одоо энэ 2 дугаар бүлэг дээр 2-1 дээр болохоор 2 дахь удаа эзэн Хаггайд ирж одоо үгээ альдчихж байгаамаа. 그러니까 첫 번째 주신 말씀은 6월 1일이었고 두 번째는 7월 21일이었습니다. За эхний үгээ болохоор хизээ хэлсэн бэ гэхээр 6 дугаар сарын эхний өдөр буюу 6 дугаар сарын 1-ний өдөр өгсөн. Хоёр дахь нь болохоор энэ 7 дугаар сарын 21-нд өгөгдөж байгаа. 그러니까 50일 만에 다시 두 번째 말씀이 학계에게 임한 것입니다. Өөрөөр хэлбэл эхний үг өгөгдснөөс хойш 50 хоногийн дараагийн 2 дахь үг нь ирсэн байна. 자, 그럼 2절을 읽어보세요. За 2 дугаар эшлэл уншия. Одоо Юдагийн захирагч Шалтиэлийн хөвгүүн Зерубабел ба тэргүүн тахилч Ихесадакийн хөвгүүн Яшуа хийгээд үлдсэн ард түмэнд хэлэхтэн. 너는 스알디엘의 아들 유다 총독 수르바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아와 남은 백성에게 하나님의 말씀을 전하라 했습니다. Юдагийн захирагч Шалтиэлийн хөвгүүн Зерубабел бас тэргүүн тахилч Ихесадакийн хөвгүүн Яшуа тэгээд бас үлдсэн ард түмэнд хандаж ингэж хэлээ гэсэн байна. 자, 이 수르바벨은 정치적인 지도자입니다. 총독으로서 정치적인 지도자입니다. За Зерубабел болохоор Юдагийн захирагч гэж байгаа тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо улс төрийн хувьд захирч байсан. Улс төрийн захирагч гэсэн. Улс төрийн лидер удирдагч гэсэн үг. 하나님의 말씀이 이 정치적인 지도자들에게도 하나님의 말씀을 증거해야 됩니다. Бурхны үг бол гэхээр одоо зөвхөн шашны удирдагчдад хамаатай биш. Энэ улс төрийн удирдагчдад ч гэсэн Бурхны үгийг бид нар тунхаглаж
гэрчилж байх ёстой маа. 이 구약의 선지자들은 당시에 그런 정치적인 그런 권세자들, 정치 지도자들에게도 하나님의 말씀을 이렇게 종종 이렇게 전했습니다. Хуучин гэрээнээс харах юм бол хуучин гэрээний үеийн иш үзүүлэгчид зарим тохиолдолд бол тэр хаан ч юм уу эсвэл ноёд төшмөд захирагч гэх мэтчлэн тэр улс төрийн удирдагчдад хандаж бурхны үгийг иш үзүүлж хэлж дамжуулж байсан. 왜냐하면 모든 권세는 하나님께로부터 발생되기 때문입니다. Яг гэвэл бүхий л эрх мэдэл бүгдээрээ бурхнаас ирдэг учраас. 모든 권세자들, 이 지도자들은 하나님의 허락으로 말미암아 그들에게 권세를 주어서 다스리고 통치할 수 있는 권세를 주신 겁니다. Тэгэхээр одоо улс төрийн салбарч бай, ямар ч салбар бай тэр эрх баригчдад тэр эрх мэдэлтэй хүмүүст өгөгдсөн тэр эрх мэдэл хүч чадал нь бол бүгдээрээ бурхан зөвшөөрсөн учраас л өгөгдсөн эрх мэдэл хүч чадал юм аа. 그래서 우리는 하나님의 말씀을 하나님이 세우신 이 정치 지도자들에게도 확실하고 분명하게 증거를 해야 됩니다. Гэмчээс бид нар бурхны үгийг тэр бурхны эрх мэдэл хүч чадал нь өгөгдсөн тэр ямар ч одоо салбарын тэр эрх баригч удирдагч нарт бол алдаа 분명히 мартаггүй 보면 тунхаглаж байх ёстой. 그 요셉도 종으로 팔려갔지만 결국은 이제 그 바로 왕 앞에서 하나님의 말씀을 정직하게 그대로 증거했습니다. Йосефийн жишээн дээр ч гэсэн аваад үзэхэд Йосеф хэдийгээр Египт рүү боол болж худалдагдаж очсон байгаа тийм ээ. Тэгээд тэр боолын одоо хэрэгэм зэрэгтэй боолын тэр одоо байр суурин дээр байхдаа хүртэл фараоны өмнө зогсохдоо ерөөсөө айж эмээлгүйгээр бурхны үгийг гэрчилж ярьсан байгаа. 또 이 모세도 바로 왕에게도 하나님의 말씀을 아주 수차례 아주 여러 번 반복적으로 하나님의 말씀을 담대하게 전했습니다. Мосеч гэсэн адилхан фараоны өмнө ямар ч одоо айж эмээх зүйлгүйгээр бурхны үгийг зоригтойгоор тунхаглаж гэрчилсэн байгаа. 또 우리의 구약에 보면은 많은 이제 선지자들도 당시에 그 왕이나 또 주권자들에게 통치자들에게 말씀을 반복적으로 전했습니다. Түүнээс гадна хуучин гэрээний үеийн маш олон иш үзүүлэгчдийг бид нар мэднэ тийм ээ. Тэгээд тэд нар бол ерөөсөө хаадч бай, альсгүй ямар нэгэн захирагч ч бай. Тэр эрх мэдэлтэй хүмүүсийн өмнө бол ерөөсөө айлгүйгээр бурхны үгийг бол маш зоригтой, үнэн зөв тунхаглаж гэрчилсэн. 사무엘 선지자도 당시에 그 사울 왕을 하나님의 명령대로 세우고 또 그에게 하나님의 말씀을 자주 이렇게 전했습니다. Иш үзүүлэгч Самуэльч гэсэн Саул хааныг бурхны тушаалын дагуу тосолсон, томилсон, тэгээд хаан болсон хойноч гэсэн хэд хэдэн удаа бурхны үгийг түүнд дамжуулж хэлж байсан. 이스라엘의 두 번째 왕이 다윗인데 이 다윗에게도 하나님의 말씀을 정직하게 그리고 하나님의 말씀을 진실하게 잘 증거했습니다. Израилийн дараагийн хаан нь болохоор Давид хаан байсан тийм ээ. Тэгээд Давид хаант ч гэсэн мөн адилхан бурхны үгийг үнэн зөвөөр шулуун шударгаар дамжуулж хэлж байсан. 뭐 우리가 이걸 그 사례를 보게 되면 성경 전체가 당시의 지도자들에게 통치자들에게 또 앞으로 이 통치할 왕들에게 미리 하나님의 말씀이 주어진 것입니다. Гэх мэтчлэн Библийн жишээнүүдийг харах юм бол бүр маш олон жишээ байгаа тийм ээ. Тэгээд тухайн үеийн
захирагч хаад ноёд төдийгүй ирээдүйн хаан ширээнд залрах хаан болох хүмүүст ч гэсэн хандаж иш үзүүлгүүд бурхны үгс олон байдаг. 우리 예수님도 당시에 그 당시에 그 총독들에게 빌라도 총독이라든가 또 헤롯 왕이라든가 그런 통치자들에게 지도자들에게 자주 말씀을 증거했습니다. Бидний эзэн Есүс ч гэсэн Христ ч гэсэн энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа тухайн үеийнхээ удирдагч нар болох тэр Пилат болон Херод хаан гэх мэтчлэн эрх баригчдын өмнө Бурхны үгийг зоригтойгоор тунхаглаж байсан. 사도 바울도 당시에 그 베스도 총독이라든가 벨리스 총독 또 헤롯 왕에게 여러 차례 말씀을 증거했습니다. Элч Паулч гэсэн тухайн үеийн бас удирдагчд болох Фест, Филипп, мөн Херод хааны өмнө ч гэсэн гэрчилж тунхаглаж байсан. Август Цезарын өмнө ч гэсэн. 오늘날 우리도 이 통치자들, 특별히 정치적인 지도자들을 위해서 기도하고 그들에게 하나님의 말씀을 정직하게 진실하게 전해서 그들로 하여금 자신들을 세우신 권세자가 바로 사람이 아니라 하나님이라는 것을 분명히 증거해 줘야 됩니다. Тэгээ август гэд би худлаа хэлчихш болоо тухайн Цезар, Ромын Цезарын өмнө ч гэсэн томилж байсан. Тэгэхээр би өнөөдөр амьдарч байгаа бид нар ч гэсэн улс орныхоо ямар ч салбарын ялангуяа улс төрийн салбарт байгаа эрх баригчдын өмнө айж ичлгүүгээр Бурхны үгийг яг үнэн зөвөөр нь гэрчилж тунхаглаж чаддаг байх хэрэгтэй. 이 다니엘도 바벨론의 포로로 끌려갔지만 결국은 하나님의 말씀을 받아가지고 당시에 바벨론 왕 느부갓네살에게 여러 차례 하나님의 말씀을 전했습니다. Даниэлч гэсэн тухайн үедээ одоо олцлны их хүн байсан тийм ээ. Олцлогдоод, баривчлагдаад очсон байсан боловч тэр улсынхаа тэр Бабилоны хаан Небухаднезарын өмнө Бурхны үгийг зэрэгтэй тунхаглан ярьсан байдаг. 그래서 왕의 생명과 호흡을 주장하시는 분이 하나님이시고 왕의 그 길을 작정하신 분이 하나님이시라는 것을 분명히 전했고 그 하나님을 섬겨야 된다고 했습니다. 하나님을 경외하라고 했습니다. Тэгээд тэр одоо Бабилончинд тухайн үед ялангуяа Небухаднезар үед л маш хүчрэх байсан. Тэгэхэд тэр хүчрэх хааны өмнө хүртэл айж эмээлгүйгээр хаан таны амь насыг захирагч нь бол Тэнгэрийн эзэн бурхан юм аа. Тийм учраас зөвхөн тэр эзэн бурханд л та мөргөж түүнийг хүндлэн мөргөх ёстой гэдгийг зоригтойгоор хэлсэн байдаг. 그래서 우리는 그런 사명을 가지고 우리 자신의 나라를 다스리는 통치자들, 모든 정치적인 지도자들을 위해서 기도하고 그들에게 하나님의 말씀을 분명하게 증거해 줘야 됩니다. Бид нар ч гэсэн адилхан яг ийм одоо үүрэгтэй хүмүүс, ийм үүрэг хариуцлагатай хүмүүс. Тэгээд үүнийг ойлгож ухамсарлаж улс орныхоо улс төрийн удирдагч нарын төлөө үргэлж залбирч тэдэнд Бурхны үгийг зоригтой өгөөд үнэн зөвөөр тунхаглаж гэрчилж ярьдаг байх ёстой. 잠언 이미 배웠지만 다시 한번 기억하는 마음으로 잠언 8장을 한번 보겠습니다. Бид нар сургаалт өгс намыг үздсэн байгаа тийм ээ. Гэхдээ өдөрөө бас дахиад эргэж санах үүднээс сургаалт өгс 8 дугаар бүлгийг харъя. 잠언 8장 몇 절이냐? 잠언 8장 자, 8장 13절 13절부터 16절까지 13-аас 16. 읽어보세요. Эзнээс эмээхүйн ёрын мөг үзээ ядах явдал юм. Ихэмсэг зан бардамнал, хорон замнал, гажууг яригч амыг би жигшдэг. Зөвлгөө хийгээд сарвал ухаан нь минийх. Би болбоос ухаарал, хүч бол минийх.
Хаад надаар хаанчилдаг, захирагчид надаар шударга ёсыг тогтоодог. Захирагчид язгууртнууд газрыг зөвтөөр шүүдэг бүхэн надаар захирдаг. 네, 바로 이 세상의 모든 이 주권자들, 정치적인 지도자들, 이런 또 재판관들, 방백들이 바로 하나님의 말씀을 가지고 다스리고 통치하며 공의를 세워야 하기 때문에 그렇습니다. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр оршиж байгаа бүхий л удирдагч нар, улс төрчид, хаад, захирагч, язгууртнууд, шүүгчид энэ хүмүүс л бүгдээрээ бурханаас тэр хүч эрх мэдэл нь өгөгдсөн байгаа. Тийм учраас эзнээс эмээх зүрх сэтгэлээр бурханы үгээр захирч ард түмэндээ үйлчилдэг байх ёстой маа. 그리고 로마서 13장 1절에도 모든 권세는 하나님께로부터 난다고 사도 바울이 분명히 밝히고 있습니다. Амин Ром 13-ын 1-р эшлэлдэр бүхий л хүн бүр дээд эрх мэдлүүдэд захирагтай. Учир нь бурхнаас гадуурх эрх мэдэл гэж үгүй бөгөөд бурхны тогтоосноор л байгаа хэрэгээ. Тэгээ бүх эрх мэдэл бурхнаас ирдэг юм аа гэдгийг маш тодорхой хэлсэн байна. 여러분들도 이제 하나님이 허락해야 됩니다. 하나님이 허락하시면 우리가 정치적인 지도자들에게도 담대하게 하나님의 말씀 잘 증거해서 그들로 하여금 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하도록 우리가 인도해야 됩니다. Бид нар ч гэсэн бурхан зөвшөөрөх юм бол тэр энэ бурхан зөвшөөрөх нь хамгийн чухал. Бурхан зөвшөөрсөн цагт бид нар тэр удирдагчдад хандан бурханы үгийг зөрөгтэй тунхаглаж гэрчилж байх хэрэгтэй. Тэгснээрээ бид тэр удирдагчдыг бурханаас эмээдэг удирдагчид болгоход хөтлөн чиглүүлэх ёстой юм аа. 오늘 학계의 2장 2절은 그 하나님이 두 번째 말씀을 주시면서 그 말씀을 전하는 그 대상을 분명하게 하나님이 이렇게 지적해 주었습니다. Өнөөдөр Хаггай 2 дугаар бүлэг дээрээс ч гэсэн харахад тийм ээ бурхан Хаггайд одоо хэлсэн маш тодорхой хэлсэн байгаа чи одоо хинт очиж миний энэ үгийг дамжуулж хэлэх вэ? Тухайлах ёстой вэ гэдгийг нь маш тодорхой хэлж өгсөн байна. Энэ эдгээр удирдагчдад очиж хэлээ гэж 첫 нэр зааж хэлсэн 번째는 байгаа. 정치적인 지도자, 이 총독, 소르바벨 총독이고요. 두 번째는 종교적인 지도자, 영적인 지도자, 바로 대제사장 여호수아입니다. Тэгэхээр тэр тодорхой хэлж нэрлэж өгсөн хүмүүс нь болохоор нэгдүгээрт нь улс төрийн удирдагч болох Шалтиэлийн хөвгүүн Серубабел, хоёр дахь удирдагч нь болохоор Ихозедайкийн хөвгүүн Йошуа буюу тэрүүн тахилж тэр шашны удирдагч. 그리고 세 번째는 일반 백성들입니다. За гуравдугаарт нь болохоор энгийн ард түмэнд хэлээ гэсэн байна. 이와 같이 정치적인 지도자나 그 영적인 종교적인 지도자나 일반 백성들이 서로 힘을 합해서 하나님을 잘 섬겨야 된다는 것입니다. Тэр эндээс харахад улс төрийн удирдагч, шашны удирдагч бас энгийн ард иргэд гээд бүгдээрээ одоо тэр тэнд байгаа бүх л хүмүүс одоо дарга цэрэг гэлтгүүгээр бүгдээрээ хамтдаа хүчээ нэгтгэн бурхандаа үйлчлэх ёстой гэдгийг хэлсэн байна. 하나님 말씀을 잘 듣고 또 정말 하나님을 경외하고 하나님을 잘 섬기는 이런 지도자들은 하나님께서 복을 주십니다. Бурхны үгийг сайн сонсдог, бурхнаас эмээдэг, бурханд дуулууртай ийм одоо сайн удирдагчдыг бол бурхан гацаагүй өрөөж өгдгөө. 우리가 이스라엘의 역사를 보더라도 그 참 하나님의 말씀을 잘 듣고 이렇게 다윗처럼 하나님을 경외하고 그 계명을 잘 순종했을 때는 하나님이 그 시대에 하나님께서 큰 복을 내려주시고 원수들을 다 막아주시고 나라가 살고 번성하고 하나님이 축복 가운데 이렇게 살게 해주셨습니다.
Израилийн түүхээс ч гэсэн бид нар харж байхад тийм ээ Давид гэх мэт одоо хаадын үед бол Давид хаан Бурханаас яаж эмээдэг байсан бэлээ, тэр тушаал зарилгыг яаж дагдаг байсан бэлээ, ямар дуулууртай байсан бэлээ. Тэгээд тэр үед тийм хаан захирч байх үед бол тэр хааны одоо захирч байх хугацаанд бол тэр улс орон ард түмэн нь бол маш их ивээгдсэн байгаа. Тэр сүнсний хувьд ч гэсэн, эд баялагын хувьд ч гэсэн, тэгээд бас бурхан өөрөө тэр дайснуудаас нь хамгаалж өгч, тэдний өмнөөс тэр дайсантай тулалдаж, тэгээд амар амгалан тогтоож өгсөн байна. 그러나 그 당시에 하나님 말씀을 듣지 않고 또 하나님을 대적하고 불순종한 그런 지도자들은 예, 하나님이 결국은 심판하셨고 또 그 나라가 큰 재앙으로 어려움을 당하게 했습니다. Харин бурханы үгийг сонсдоггүй, сонсох дуурайгүй, тэгээд бурханыг эсэргүүцдэг, дуулуургүй тийм хүмүүс захирч байх үед, тийм хаадтай байх үед бол бурхан тэр хүмүүсээс тэр хаадаас нүүр буруулж, тэгээд түүний уршгаар бол ард түмэн улс орнож гэсэн маш их зовж зүдэрсэн гай гамшигт өртөж байсан. 3절을 읽어주세요. За цааш нь 3 дахь эшлэл уншия. Та нарын дунд энэ өргөөг урдын сүр жавхлантай байдлаар нь үдсэн хүн байна уу? Одоо энэ сүм та нарт ямар харагдана вэ? Энэ нь та нарын нүдэнд юу ч биш мэт харагдахгүй байна гэж үү? 3절 내용은 이스라엘의 두 번째 성전 스룹바벨 성전이죠. 이 스룹바벨 성전을 짓는데 솔로몬 성전에 그 비교해 보면 너무나 보잘것이 없고 초라하고 또 이렇게 규모도 작고 사람 보기에는 정말 보잘것이 없게 그렇게 보이는 성전이었습니다. Одоо энэ Хагgai номдэр гарч байгаа энэ өргөө буюу сүм бол одоо энэ Серубабелийн сүм гэж нэрлэдэг. Одоо олдсноос буцаж ирсэн хүмүүсийн сэргээж барьсан сүмийг хэлж байгаа тийм ээ. Харин урдын сүм гэдэг нь бол Соломон хааны барьсан эзний өргөө буюу тэр сүр жавхлантай үнэхээр одоо гоёмсог тэр сүмийг хэлж байгаа. Тэгээд энэ тэр сүмтэй харьцуулахад Серубабелийн сүм бол үнэхээр одоо хэмжээний хувьд ч гэсэн жижигхэн тийм одоо гоёмсог сүр жавхлантай одоо хүний нүдэнд өртгөхөр тийм юу ч байгаагүй. Тийм үнэхээр одоо тийм дорой юм шиг харагдаж байсан. 자, 그래서 이 과거에 솔로몬 성전의 영광을 보았던 나이가 많으신 분들은 참 이 두 번째 스룹바벨 성전을 보고서 상당히 낙심하고 절망을 했습니다. Тэгээ тухайн үед урд нь тэр Соломоны барьсан сүмийн тэр сүр жавхлантай байдлыг харсан үзсэн хүмүүс ялангуяа настай хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс болохоор Зерубабел тэргүүтээ хүмүүсийн барьсан тэр хоёр дараагийн сүмийг хараад сэтгэлээр унсан одоо голонгүй, чамлангүй байсан байхаа. Тэгээс ч аргагүй байсан байх. 그래서 지금 재건되는 이 수르바벨 성전의 그 외부적인 그러한 그 모습은 그 이전 솔로몬 성전과는 비교할 수 없을 정도로 아주 작고 초라했습니다. Үнэхээр одоо тэр хүмүүс шамлахаас ч аргагүй. Ягаад гэвэл гаднах төрхийг харах юм бол тэр өмнөх Соломоны барьсан сүмээс үнэхээр одоо авах юм байхгүй, тэр гоё тансаг юмч байхгүй, юу хэмжээний хувьд ч гэсэн жижигхэн тийм сүм байсан. 그러나 이 수르바벨 성전이 지향하는 앞으로 바라보는 그 영광은 장차 신약 시대에 임하시는 메시아의 영광, 그러니까 하나님의 영광을 이렇게 바라보도록 했습니다. Гэхдээ тэр зөвхөн одоо гадаад үзмжийг нь хараад дүгнэлж болохгүй. Ягаад гэвэл Серубабелийн сүмийн тэр сүр жавхлан бол зөвхөн одоо гаднах үзмжийн сүр жавхлан биш. Харин
ирээдүйн тэр жинхэнэ хаан Месиа болох Есүс Христийн сүр жавхланг одоо угтаж харахад хүргэсэн тийм одоо сүр жавхлантай сүм байсан. 그래서 예수님도 당시에는 사람 보기에는 참 보잘것없는 사람의 몸을 입고 가난하고 그다음에 약하고 또 사람 보기에 흠모할 만한 것이 없고 또 풍채도 없고 그런 모습으로 예수님의 육체를 입고 오신 것입니다. Тэгээ бид эзэн Есүс Христийг ч гэсэн бүгдээрээ ингээ бодоод үзэх юм бол Есүс Христэд бол одоо олигтой авахар тийм сүр жавхлантай гэхээр юм тийм дүр төрх юу ч байгаагүй. Бид тэр хэдийгээр бурхан гэж байгаа боловч бурханы хүү гэж байгаа боловч одоо сул дорой хүний махан биеийг өмсөөд ирсэн тэгээд ядуу зүд үе амьдарсан тэгээд хүч чадал гэхээр эрх мэдэл гэхээр зүйл юу ч байгаагүй. Үнэхээр одоо хүний нүдэнд үзээд өгье гэсэн ч тийм олигтой дүр төрх байгаагүй. 그러나 예수 그리스도는 영적으로는 하나님의 그 충만한 영광을 드러냈습니다. 하나님의 놀라우신 그 영광과 그 능력과 하나님의 그 생명을 이 세상에 증거하신 것입니다. Харин сүнслэг талаас нь аваад үзэх юм бол бидний эзэн Есүс Христ бол үнэхээр бидний одоо оюун санаагаар химжээлж чадшгүй тэр бурхны алдраар дүүрэн байсан нэгэн байсан. Нэгэр бурхны тэр гайхамшигтай ер бусын хүч чадал сүр жавхлан алдар юу гэдэг тэр бүхнийг хангалттай бүр бэлхтэл дүүртэл тэр дотроо тээж байсан. 이슬 바벨 성전은 장차 임하시는 그 예수 그리스도의 그 영적인 그 능력, 그 영광, 그 하나님의 영광, 하나님의 능력과 그 하나님의 놀라우신 그런 그 생명의 역사를 보여주는 예표입니다. 예표. Тэгэхээр Срубабелийн сүм бол ерөөсөө яг л тэр Есүс Христийн тэр дотор байсан Бурхны тэр гайхамшигтай хүч чадал яруу алдар сүр жавхлан тэгээ тэр амийн тэр гайхамшигтай нэгүслийг тэр алдрыг дотроо тээсэн илэрхийлсэн тийм тэмдэг нь байсан гэж хэлж болно. 근데 이 Срубабелийн сүм. 성전을 어떤 외부적으로 물리적이나 외부적으로만 이렇게 보지 말고 장차 거기에 임하시는 예수 그리스도를 통해서 보여주시는 하나님의 영광을 바라보라는 것입니다. Тэгэхээр сүмийг харахтаа тийм энд хэлсэн тэгэхээр тэр сүмийг харахтаа тэр гадах тэр материалын байдлаас нь одоо ихэр сүр жавхлантай вэ, гоё вэ, сайхан бэ гэдгийг нь харалгүй харин энэ ирээдүйд энэ сүм ямар сүр жавхлантай байх вэ? Ямар сүр жавхлантай агуу нэгнийг бэлэгдэж байгаа тэмдэг вэ гэдэг талаас нь хараа гэсэн үг. 여러분 요한복음 1장 14절 말씀을 기억하시죠? Иохан 1:14 дэх эшлэгийг та нар санаж байна уу? 한번 보세요. 말씀의 육신에 대해 우리 가운데 거하심에 그 모습은 초라하고 보잘것이 없지만 그분을 통해서 보여주시는 그 하나님의 독생자의 영광을 그는 증거하고 있습니다. 한번 보세요. Уг нь махбод болж бидний дунд оршин бид түүний алдар сууг үзсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц түрэгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үннээр дүүрэн байсан гэж. 그 영광을 보니 하나님의 독생자의 영광이요, 하나님의 독생자의 영광이요, 은혜와 진리가 충만하더라 했습니다. Уг нь махбод болж бидний дунд оршихдоо хүний нүдээр харахад ямар ч тийм сүр жавхлангүй уруу дорой юм шиг харагдаж байсан боловч түүний алдар сууг нь харах юм бол энэ нь эцгээс цор ганц түрэгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үнээр дүүрэн байсан. 그래서 이 두 번째 성전, 스룹바벨 성전은 장차 오시는 예수님을 통해서 하나님의 충만한 영광을 앞으로 하나님이 택한 백성들을 은혜와 진리 가운데 하나님이 구원하시고 드러내신다는
그것을 이스라엘 백성들이 깨닫게 한다는 거예요. 깨달아라. Тэгэхээр Зерубабелийн сүмийн алдар сурж авахлан нь урдынхаасаа илүү агуу байх болно гэдэг нь ерөөсөө үнийг л хэлж байгаа. Энэ Зерубабелийн сүм хүний нүдээр харахад гой сайхан зүйл байхгүй боловч хожим тэр бурхны а, хүү болж ирэх тэр агуу нэгний тэр суу алдар бас тэр нэгүсэл ба үннээр ард түмний аврах бурхны тэр гайхамшигтай яруу алдар сүр жавхлангийн илэрхийлэл болох болно гэдгийг ойлгож ухаарах хэрэгтэй гэж ард түмэнд хэлж байна. 그래서 우리가 현재에 참 여러 가지 연약하고 벗어날 것이 없고 우리가 세상 사람 보기에는 참 하나님의 교회가 초라하게 보이지만은 여기에는 하나님의 영광, 하나님이 임재하시는 그 거룩하고 그 하나님의 참 충만한 그 영광과 은혜와 진리를 드러내는 것이 교회입니다. Тэгээ бид нэр өөрсдөө сүм чуулганыг харахад одоо гадны хүмүүсийн нүдэнд тийм ээ тийм электроник зүйл байхгүй ч юм шиг тийм гоё сайхан дүр төрхгүй ч харагдаж ээж болох юм. Гэвч чуулган гэдэг бол бурхны тэр гайхамшигтай нэгүсэл ба үннээр дүүрэн бурхны тэр авралын алдар суу тэр гоо үсгэлэн алдар яруу алдар нь одоо дүүрэн байдаг, агуулгадж байдаг газар бол чуулган юм аа. 자, 그 이제 4절, 학교에서 2장 4절 읽어보세요. За Хагgai 2-ын 4-ийг уншъя. Гэвч одоо Зерубабела тууштай байгтун гэж эзэн тунхаглаад тэргүүн дахилж Ихсадакийн хөвгүүн Яшуа мөн тууштай байгтун. Энэ газрын ард түмэн та нар бүгдээрээ тууштай байгтун гэж эзэн тунхаглав. Би та нартай хамт байгаа учраас ажиллагтун гэж түг түмдийн эзэн тунхаглаж байна. 자, 4절에는 참 성전 건축을 중단하고 무려 14년 동안 성전 건축을 중단했던 이스라엘 백성들이 낙심하고 절망 가운데 있었지만 학계 선지자를 통해서 다시 하나님이 성전 건축을 할 수 있도록 격려해 주시고 그 성전 건축을 통해서 그 하나님의 영광을 이렇게 드러내신 것입니다. Дөрөвдүгээр ишлэл бол ерөөсөө тэр арт түмэн удирдагчдад хандаад хэлж байна тийм ээ та нар тууштай бай. Дахиад ажиллаж эхлэе гэж Бурхан тэдийг урамшуулсан зоригжуулж байна. Тэр нөгөө барилгын ажил маань болохоор 14 жил зогсчихсан байгаа шүү дээ. Тэгээд арт түмэнч гэсэн одоо сүлдээ сэтгэлээр унаад урам зориггүй болоод цөхөрч шантарсан байдалтай байгаа. Тэгээд тэр хүмүүст хандаад Бурхан та нар одоо босцгоо зоригтой тууштай бай хамтдаа ажиллацгаа гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл бурхны алдар жинхэнэ алдар сүр жавхлан оршин байх тэр сүмээ одоо босоод барьцгаа гэж уриалж байна. 그래서 여기서는 스스로 굳세게 할지어다를 3번 이렇게 반복을 합니다. 스스로 굳세게 할지어다. Тууштай байгтун гэдэг үгийг 3 ч удаа давтаж хэлсэн байна. 이 뜻은 뭐냐면 용기를 내서 아무리 힘들고 어려워도 장차 임하시는 하나님의 영광을 바라보고 용기를 내서 끝까지 성전을 건축을 완수하라는 것입니다. Энэ тууштай байгтун гэж 3 удаа давтаж хэлнэ гэдэг чинь ямар утгыг илэрхийлж байгаа гэхээр зоригтой бай ирээдүйд ирэх бурхны тэр яруу алдрыг тэр сүр жавхлан хараад юу ч болж исэн гэсэн эцсийн хүртэл урагшаа яваа. Энэ одоо эцэст нь хүртэл энэ ажлаа хийж дуусгаа гэсэн үг юм. 우리가 이 세상에서 하나님의 일을 위해서는 선한 일을 위해서는 우리가 스스로 굳세게 하는 이 은혜를 하나님께로부터 받아야 됩니다. Тэгээ энэ дэлхий дээр ч гэсэн бид нар бурхны ажлыг хийхдээ үнэхээр өөрийгөө үргэлж ингэж урамшуулж, зоригжуулж тийм ээ тууштай байхын тулд
бурхнаас энэ тууштай байхын нэгүслийг гуйх хэрэгтэй юм аа. 여호수아에게도 여호수아 1장에 보면 하나님께서 여호수아에게도 강하고 담대하라. 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있을 것이다. 강하고 담대하라고 했어요. Йошуа 1-р бүлгээс ч гэсэн харахад бурхан Йошуаг зоригжуулж хэлсэн байдаг тийм ээ. Чи зоригтой бөгөөд тууштай бай. Би Мосетэй хамт байсан шигээ чамтай ч гэсэн хамт байх болоо. Тийм учраас чи баруун тийш зүүн тийш хазаалгүйгээр зөвхөн урагшаа чиглээд тууштай яв гэж 두려워하지 말고, зоригжуулсан байдаг. 두려워하지 염려하지 말고 강하고 담대하라. 내가 너와 함께 하마. Бүү санаа зов би чамтай хамт байх болно. Чамайг би жинхэнэ үнэхээр хүчрхэгжүүлэх болно. Тийм учраас чи тууштай зоригтой бай гэж хэлсэн. 정치적인 지도자들도 이 하나님의 주시는 이 강하고 담대하고 용기와 또 소망을 가지고 하나님의 뜻대로 백성들을 잘 인도해야 되겠고 또 영적인 종교적인 지도자들도 이와 같이 하나님께서 주시는 위로를 받아가지고 하나님의 택한 백성을 잘 인도해야 돼요. 일반 백성들도 이런 하나님이 주시는 위로를 받아서 하나님을 잘 섬겨서 환난 가운데서 낙심하지 말고 하나님을 잘 섬겨서 하나님의 영광을 드러내라는 것입니다. Тэр энэ Зерубабел, Йошуа болон ард түмэнд хандаж бүгдээрэнд нь тусад тууштай бай гэж хэлсэн. Тэгэхээр бурхан бүгдээрэнд нь одоо удирдагч бай, ард түмэнч бай, бүгд бурхны тэр энэ урам зоригоор зоригжоод тууштайгаар зоригтойгоор бас итгэл найдвартайгаар урагшлаа. Зөвхөн урагшаа хараад ямар ч одоо зовлон бэрхшээл тулгарсан гэсэн зөвхөн эзэн бурхнаа хараад тэгээд удирдагчд нь бас эзэн бурхандаа итгэж найдаж урам зоригтойгоор юунаас ч айлгүйгээр юунд ч шантралгүйгээр шашны удирдагчд нь ч гэсэн бурхнаас энэ тайтгарлыг аваад ард түмнээ үнэн зөв бурхны үгээр удирдан чиглүүл ард түмэн ч гэсэн удирдагчтай болон бурханд дуулууртайгаар тууштай бай гэж хэлсэн байна. 여러분들도 이 하나님의 말씀을 받아가지고 교회에서 하나님의 택한 자녀들에게 이렇게 말씀을 증거해야 됩니다. 격려를 하고 용기를 주고 소망을 줘서 하나님을 끝까지 포기하지 말고 하나님을 끝까지 잘 섬겨나갈 수 있도록 이렇게 하나님의 말씀으로 용기를 줘야 돼요. Та бүхэн ч гэсэн эзний ард түмэнд үйлчилж сүмжуулган дээр зааж номлохдоо бурхны ард түмнийг яг л ингэж урамшуулж зоригжуулж өгөх хэрэгтэй. Ямар ч зовлон бэрхшээл тэдний амьдралд тулгарч ээж болно. Тэгсэн ч гэсэн бурхны тэр хүслийн дагуу тууштай, зоригтой, итгэл найдвартайгаар яв гэж тэр хүмүүсийг одоо босгож өгч явах хэрэгтэй. Урамшуулж зоригжуулж өгч явах хэрэгтэй маа. 여러분 이사야 40장 그 1절에 보더라도 내 백성을 위로하라. 내 백성을 위로하라고 하나님이 여러 차례 반복하고 있습니다. Исая намын 40-р бүлгээс ч гэсэн харж байхад бурхан миний ард түмнийг тайвшруул гэж дахин ятгаж хэлсэн байдаг. 40장 1절을 한번 읽어봐요. 이사야 40장 1절. Энэ ишлэг уншия. Исая 41. Тайвшруул ард түмнийг минь тайвшруул. Танай бурхан ингэж айлдаж байна. 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라는 겁니다. 하나님의 백성들을 우리가 하나님의 말씀을 가지고 위로해주고 용기를 주고 희망을 주고 또 소망을 갖도록 해야 됩니다. Энд танай бурхан гэдэг арай муухагаар хэлсэн юм да. Нэг хүндээ. Та нарын бурхан те. Бурхан эзэн чинь ингэж айлдаж байна. Тайвшруул ард түмнийг минь тайвшруулаа гэж. Бид нар ч гэсэн бурханы ард түмнийг удирдах одоо хончилж байхдаа тэр ард түмнийг ингэж тайвшруулж, итгэл найдвар өгч, урам зориг өгч, бас зоригжуулж байх ёстой маа. 자, 이사야 40장 28절부터
한번 읽어봐요. 31절까지 한번 읽어보세요. 얼마나 그 참 하나님의 백성을 힘있게 하고 위로해 주시고 소망을 갖게 하십니다. За мөн Исая 40-ийн 28-аас 31 дугаар ишлэлийг уншия. Тэгээ энэ дээр бурхан өөрийнхөө ард түмнийг ямар их одоо тэгж урам зориг өгч босгон байгуулж байгааг харж болно, тайвшруулж байгааг харж болно. Чи мэдэхгүй гэж юу? Чи сонсоогүй юм уу? Мөнхийн бурхан эзэн дэлхийн хязгаарыг бүтээгч нь эцэшгүй, цуцшгүй, энгүй ухаан нь хязгааргүй. Эцэж ядарсанд нь тэрээр тэнхээ өгч, чадал барагдсанд нь хүч нэмдэг. Эд залуу хүн ч эцэж туйлддаг, эдэр залуус ч унаж бүдэрдэг. Эзэнд найдагчид харин хүчээ сэлбэж, бүргэд мэдчгүүр дээрээ илэн халнаа. Гүйхтэй үл ядарн алхахтаа эс цуцнаа. 피곤한 자에게 능력을 주시고 무능한 자에게 힘을 더하신다고 했습니다. Тэр ядарч эцэж ядарсанд нь тэнхээ өгч, чадал барагдсанд нь хүч нэмдэгэ гэж хэлсэн байна. 소년이라도 피곤하고 곤비하고 장정이라도 넘어지고 자빠지지만 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 주신다고 했습니다. Залуу хүн жицэж туйлдаг эдэр залуус ч унаж бүдэрдэгэ. Харин эзэнд найдагчд нь хүчээ сэлбэдэгэ. 그럼 독수리가 날개치며 올라간 같이 하여튼 이렇게 하나님이 독수리가 날개치며 하늘로 올라간 것이 이렇게 힘있게 하신다는 거예요. Тэгээд бүргэд жигүүр дэлгэн одоо илэн хална гэдэг нь одоо тэр маш хүчтэй тийм ээ. Эр зоригтойгоор ингээд нисэж байгаа мэт тийм одоо эрч хүчийг олж авдаг. 이 독수리가 이 세찬 바람에도 불구하고 그 바람을 차고 창공을 꽉 날아가잖아요. 얼마나 힘이 있습니까? Тэг бүргэд шууд одоо тэр дээш одоо дээшлэх тусам одоо агаар хүйтэн салхи хүйтэн байдаг боловч тэр хүйтэн салхийг тэр ширүүн салхийг одоо бүргэд ингээд зүсэж нисэж тэр агаар мандлыг эзэгдэгтэй адилхан тийм эрч хүчтэйгээр урагшлах болно. 여러분 이 말씀을 읽기만 해도 얼마나 우리 마음속에 성령의 그 능력으로 우리 마음속에 힘이 솟아납니까? 얼마나 좋아요. Тэгээ нийслийг унших төдийд зөвхөн унших төдийд л гэхэд тийм ээ тэр ариун сүнс бидэнд ямар их тийм шин эрч хүчийг өгч бидний хүчийг сэлбэж өгч байгаа нь бүр мэдрэгдэх шиг болдог. 하나님의 영을 받은 사람들은 이 하나님의 말씀이 주어질 때 그 영의 힘을 얻게 됩니다. 능력을 얻게 돼요. Бурхны сүнстэй хүмүүс яг ингэж бурхны үг өгөгдөх үед үнэхээр одоо шин тийм хүчийг олж авдаг. Тэр үгээр хүчрхэгждэг. 일어나자. 일어나서 그 어렵고 힘들어도 일어나서 하나님의 능력을 힘입고 앞으로 전진하자. 힘있게 나가는 거예요. Тэгээ бүгдээрээ тэр шин хүчийг олж аваа. Бүгдээрээ босъё, урагшаа явъя. Тэр бурхны тэр хүч чадлаар бид нар сэлбэгдсэн юм чинь илүү хүчрэг болсон юм чинь одоо хамтдаа урагшилцгаая гэд бос. Ямар ч тэр зовлон бэрхшээл саад учирсан ч гэсэн тэгээ босож чаддаг. 참 이 하나님의 능력을 우리가 잘 우리가 받아서 그 힘을 의지하고 나가면 우리가 병도 이길 수가 있고 뭐 환난도 이길 수가 있고 우리가 두려움도 이길 수가 있고 또 여러 가지 그 연약함도 얼마든지 극복할 수가 있는 것입니다. Энэ хүчийг хэрвээ сэлбээд авах юм бол бурхны хүчээр сэлбэгдэх юм бол бид нар юу ч тохиолдож байсан гэсэн саад бэрхшээл, зовлон, гамшиг, өвчин, хууч юу ч тохиолдсон гэсэн бид нар тэр бүхнийг үнэхээр тэр бүргэд шиг тэгж зүсэн урагшилж чаддаг юм аа. 여러분 몽골에도 보니까 그 독수리들이 많이 자주 이렇게 날아다니더라고요. 독수리들. Монголд ч гэсэн харж байхад энэ бүргэд нисж байгаах нь олонтаа харагддаг. 자, 여러분 그
독수리를 가지고 이렇게 장사하는 사람들도 있더라고. 그 독수리 가지고 이렇게 뭐 만져보고 얼마씩 돈을 받고. 네. 그 독수리 하나님이 그렇게 주신 건데 예수 믿으라고 증거해야 돼요. 독수리 하나님 주신 거 아니에요? 그 힘도 하나님이 주셨고 날개도 하나님이 주셨고. 응? 누구에게 그렇게 이 독수리 증거하라고? 가지고 장사하는 사람들이 독수리 이렇게 아, 그 사람들에게? 네, 그 사람들이 전도도 하고. 아, 예. тэгээд нөгөө нэг багш нөгөө тэр юу харсан юм шиг л та нөгөө бүргэд нөгөө нэг суулгаж зураг мураг авдаг бүрдээр намаа идэг хүмүүс байдаг шүү дээ Монгол олдог хүмүүс. Тийм хүмүүсийг харсан юм шиг л байна л да. Тэгээд тийм одоо тэр бүргдээр намаа ээж байгаа мөнгө олж байгаа тэр хүмүүс дээр очиж сайн мэдээ ярих хэрэгтэй. Энэ бүргэд бол одоо бурхан энэ бүргэдэд ийм хүч, ийм жигүүр тийм ээ одоо ийм одоо хүч чадлыг өгсөн гэдгийг гэрчилж ярих хэрэгтэй. 참 이게 우리가 예수님을 믿고 정말 하나님의 능력을 힘입어서 우리가 믿음으로 나가면 이런 새 힘을 하나님이 주시는 거예요. Бид тэр бурханд дуулууртай байж үнэхээр бурханаар тэр хүчрэхэд бурханаар тэр хүч чадлаа сэлбэх юм бол бид нар үнэхээр бүргэд шиг тийм хүчтэйгээр урагшилж чаднаа. 우리가 이 하나님의 일을 하는데 이런 능력이 필요합니다. 이런 힘이 필요하고 이런 용기가 Бурханы 필요합니다. бурханы ажлыг хийхэд биднэрт ийм хүч чадал тамирт хийхээ бас эр зориг хэрэгтэй. 5절을 읽어보세요. 이제 학계 2장 5절. За эргээд 2 дугаар бүлэг рүүгээ ороод 5 дугаар эшлэгийг уншъя. Та нарыг Египтээс гарах үед миний та нарт тогтоосон амлалтын хувьд миний сүнс та нарын дунд оршиж байгаа. Бүү айхтун гэж төгтөмд эзэн альдав. 자, 이렇게 이스라엘 백성들이 스스로 굳세게 해야 될 그 이유가 나옵니다. 그 이유. За тэгэхээр нөгөө тууштай бай гэдэг 3 удаа давтаж хэлсэн байгаа тийм. Тэгээд Израилийн ард түмэн тэгж тууштай байх ёстой энэ тэр учрыг тэр шалтгааныг нь хэлж байна. 첫째는 지금 짓고 있는 스룹바벨 성전이 과거 솔로몬 성전보다 더 영광이 크다는 것입니다. 그것을 분명히 깨닫고 힘을 내라는 것입니다. За тэр нөгөө тууштай байх ёстой шалтгаан нь тий нэгдүгürt нь бол түрүүнээс хойш хэлсэн байгаа тэр Зерубабелийн энэ сүм болвол өмнөх тэр Соломоны барьсан сүмээс ч илүү агуу сүр жавхлантай байх болно. Тэр алдар суун илүү агуу байх болно. Тийм учраас тууштай бай. 둘째는 하나님이 그들과 함께 하신다는 거예요. 하나님이 영이 함께하고 하나님의 말씀으로 같이 하시고 하나님의 능력으로 하나님이 함께 하신다는 것입니다. Тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор бурхан өөрөө хамт байх учраас тууштай бай. Бурхан ариун сүнсээрээ хамт байх болно, өөрийнхөө үгээр хамт байх болно. Бас хүч чадлаараа хамт байх болно. Тийм учраас тууштай бай. 이렇게 하나님을 영화롭게 하는 성전 건축에 대해서 오늘날 이 성전 건축이 뭐냐면 예수 그리스도를 믿고 우리가 그분을 마음에 모시고 하나님의 뜻대로 살아가는 것을 예표하는 것입니다. Тэгэхээр энэ одоо сүмийн тухай ингэж онцолж хэлээд эдрийг тууштай бай, итгэл найдвартай бай гэдэг нь болохоор ерөөсөө өнөөдөр ихээр бол Есүс Христэд итгэж түүнийг зүрх сэтгэлдээ оруулж түнд дуулууртай түүний алдар сууг харж амьдраа гэсэн л үг юм. 6절 또 한번 읽어보세요. 6절. За 6-аг уншъя. Гэж төг төмдийн эзэн айлдав. Тун удахгүй би дахин нэг удаа тэнгэр ба газар далай байх хуурай газрыг сэгсэрнэ. 하나님께서도 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 이 특별히 만군의 여호와라고 했습니다. 만군의 여호와. За энд төг төмдийн эзэн ингэж айлдваа гэж байна. Тэгээ ялангуяа энд бол эзнийг бол бүр тодруулж төг төмдийн эзэн гэж тодруулж өгсөн байгаа. 이 만군의 여호와라는 것은 결국은 참 이 군대에서 그 원수들을 물리쳐 주시는 강력한 힘을 가진 초자연적인 힘을 가진
이 권능의 하나님을 가리키는 것입니다. За Солонгос би орчуулга дээр бол энэ төв төмөд гэдгийг нь болохоор одоо түмэн зэргийн эзэн гэсэн. Манай одоо хуучны орчуулгууд дээр ч гэсэн түмэн зэргийн эзэн айлдав гэж орчуулсан байдаг шүү дээ. Тэгээ одоо сүүлийн орчуулгууд дээр төв төмөдийн эзэн гэдэг болсон ба. За тэгээд энэ төв төмөдийн эзэн гэдэг бол яг л одоо нөгөө түмэн зэргийн эзэн жанжин гэдэг шиг тийм одоо хүчрхэг нэгэн гэсэн утгатай. 다윗이 골리앗과의 전쟁을 할 때, 다윗이 골리앗과의 싸움을 할 때, 골리앗과 다윗을 비교해 보면, 이 다윗이 얼마나 초라합니까? 골리앗에 비교해 보면 초라하고 연약하고 얼마나 작습니까? 그렇지만 다윗이 만군의 여호와의 이름으로 내가 싸우겠다 하고 다윗이 이 만군의 여호와의 이름의 능력을 힘입어서 골리앗을 물리치잖아요. Тэгээ бид нар Голиат Давид хоёрын одоо түүхийг мэдэн шүү дээ. Тэгээд Давидыг тэр Голиаттай ингээ харьцуулах юм бол нэр харьцуулшгүй зөөрлөшгүй тийм ээ. Үнэхээр тэг өчүүхэн нэгэн байсан. Гэхдээ Давид тэрнээс одоо хулчигаагүй, айгаагүй. Тэгээд тэг Голиат руу гүөхтэй би чам руу түг түмдийн эзний нэрээр очиж байна гэж тунхагласан байна. Тэр түг түмдийн эзний нэрээр Давид тэр хүч чадлыг, эр зоргийг олсон. 만물을 창조하시고 그 만물을 다스리시고 인간의 생사화복을 주관하시는 그 권능의 하나님을 우리가 믿고 의지하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бүх юмсыг бүтээсэн, бүх юмсыг захирдаг, тасар ишигүү 그리고 또 어, 그 신사. 다스리시고 Тэгээд 생사화복을 주관하시는 хүний амьдралын үхэл амьдрал жаргал зовлонг бүгдийг шийдэж байдаг. Тэр агуу эзэн гэсэн үг. 우리가 이 하나님을 알면 힘이 생기는 거예요. 하나님을 알면 힘이 생기고 능력이 생기고 우리가 그래서 지혜가 생기는 거예요. Тэгээ энэ мэдчлэн бид нар эзэн бурхнаа таних тусам мэдэх тусам бидэнд хүч бий болдог, чадал бий болдог, бас мэрэгэн ухаан бий болдог юм аа. 죽은 자를 다시 살리시는 그 하나님의 능력. Үхэгсдийг ч гэсэн амьлуулдаг тийм бурхны хүч чадал бидэнд бий болдог. 홍해바다를 육지같이 마른 땅같이 건너게 하시는 그 하나님의 권능. Тэнгис далайч гэсэн хуурай газар битээ болгож тэр дундуур бидийг гаргадаг тэр бурхны хүч чадал бидэнд ирд юм аа. 예, 참 우리가 이 하나님을 우리가 알면 알수록 그 능력이 나오고 힘이 나오고 또 영적인 권세가 하나님으로부터 주어지는 거예요. Тэр энэ эзэн бурхнаа бид нар танин мэдэх тусам тэндээс бидэнд хүч чадал ирдэг, бас сүнслэг эрх мэдэл ирд юм аа. 그래서 이 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 이게 만군의 여호와가 주신 말씀이에요. Тэгээд энд тодтогч хэлсэн тийм ээ түг түмдийн эзэн альдж байна. Энэ бол зөвхөн жирийн нэгэн үг биш, түг түмдийн эзний альдж байгаа үгэ гэж тодруулсан байна. 조금 있으면 내가 하늘과 땅과 바다와 육지를 진동시킬 것이다. 그 하나님이 선포하고 있습니다. За тэр түг түмдийн эзэн юу гэж тунхаглаж байна гэхээр тун удахгүй би дахин нэг удаа тэнгэр ба газар далай ба хуурай газрыг сэгсэрнэ. 하나님은 바로 하늘과 땅과 바다와 육지를 창조하신 분입니다. Бурхан бол энэ бүх ертөнцийг энэ тэнгис далай тэнгэр газар далай болон хуурай газрыг бүтээсэн бурхан юм аа. 하나님이 그 초자연적인 그 창조의 능력과 권능으로 하나님이 이제 역사를 하신다는 거예요. Бурхан тэр өөрийнхөө ер бусын тэр гайхалтай хүч чадлаараа ажиллах болно гэсэн үг. 그 얼마나 이 힘이 있습니까? 여러분, 하나님의 말씀을 우리가 제대로 받으면 그 말씀에는 정말 놀라운 하나님의 능력과 권능과 힘이 있어요. 용기가 있고 소망이 있습니다.
Эндээс харахад Бурхны үгэнд ямар их хүч чадал, итгэл, найдвар, эр зориг агуулгадж байдгийг бид нэр олж харж байна. 우린 그런 일꾼들이에요. 하나님의 일꾼들. Тэгээ бид нар бол яг тийм л Бурхны ажилчид юм аа. 여러분들이 이 세상에서 하나님의 일을 하는데 당당하십시오. 담대하십시오. 용기와 소망을 갖고 보람 있게, 정말 아름답고 용기 있게 하십시오. Тийм учраас та бүхэн энэ дэлхий дээр Бурхны ажлыг хийхдээ ерөөсөө айж хулчиж шантрах хэрэггүй. Харин ч ийм Бурхны ажилчид учраас одоо ийм Бурхны ажилчны ёсоор ажилчин шиг эр зоригтой, тууштай, хүчтэй, итгэл найдвартайгаар ажиллах хэрэгтэй. 잠깐. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님의 귀한 종들을 하나님께서 사랑하셔서 은혜를 받게 해 주시옵소서. Бурхан минь ээ, энэ цагт ч гэсэн та өөрийнхөө хайртай ажилчид зарц нартаа өөрийн хайр нэгүслээ өгөөрэй. 여러 가지 어렵고 힘든 상황에서 이렇게 하나님의 일을 하고 있습니다. Таны ажлыг хийхэд янз бүрийн бэрхшээл, саад, зовлон, зүдгүүр тохиолдож байгаа. 마치 학계 선지자 당시에 그 이스라엘 백성들이 그 어려운 상황과 같이 지금 이렇게 몽골에 있는 하나님의 일꾼들이 여러 가지로 어렵고 힘들고 또 몸도 약하고 지쳐 있사오니 하나님 불쌍히 여기셔서 스스로 굳세게 할 수 있는 용기와 힘을 주시옵소서. Хагай иш үзүүлэгчийн иш үзүүлж байсан тэр он жилүүдэд ч гэсэн Израилийн ард түмний өмнө элдвийн бэрхшээл саад тохиолдож байсантай адилхан одоо ч гэсэн энэ цаг үед Монголд байгаа таны ажилчдын өмнө өвчин зовлон, сул дорой байдал, саад бэрхшээл тохиолдож байгаа боловч таны дотор шинэ хүчийг олж тууштай байж, зоригтой тууштай байж, итгэл найдвартайгаар урагшлахад туслаарай. 하나님이 주시는 그 능력과 권능과 그 힘을 그 용기와 소망을 가지고 하나님의 일을 끝까지 완수할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Таны өгсөн хүч чадал, итгэл найдвар, тууштай байдал, мөн урам зоригтойгоор таны даалгаж өгсөн ажлыг эцсээ хүртэл хийж чадахад нь туслаарай. 특별히 이 시간에 또 우리 사랑하는 난지 그 하나님의 여정을 불쌍히 여기셔서 그 다리를 치료해 주시고 힘을 주시고 고쳐 주시옵소서. Ялангуяа энэ цагт Нанжид эгчин төлөө залбирч байна. Та өөрийнхөө зарцыг сайн мэдэж байгаа. Тэгээд өөрийнхөө зарцынхаа өөрийнхөө ажилчныхаа тэр өвдгийг нь та эдгэж бүрэн илааршуулж өгөөч ээ. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен. 아멘. 자, 이 시간은 학계 2장 7절 말씀을 읽어주시기 바랍니다. За Хагgai номын 2-ын 7 дугаар ишлэл. Би бүх үндэснийг сэгсэрнэ. Тэд бүх үндэсний эд баялагтай хамт ирнэ. Би энэ өргөөг цог жавхлангаар дүүргэх болно гэж төг түмдийн эзэн айлдав. 자, 7절에도 6절에 이어서 계속 하나님이 말씀하고 계십니다. За 6 дугаар ишлэлээ үргэлжлүүлээд бас энэ 7 дугаар ишлэл дээр эзэн айлдаж байна. 만군의 여호와가 주시는 말씀입니다. Мөн л төг түмдийн эзэн айлдаж байна гэсэн байна. 모든 나라를 진동시키신다고 했습니다. Бүх үндэстнийг сэгсрэх болно гэж хэлсэн байна. 이스라엘 나라뿐만 아니라 전 세계 모든 나라 민족을 하나님이 권능의 능력으로 다 이렇게 진동시키신다는 거예요.
Зөвхөн Израилийг ч бас бүх үндэстнийг Бурхан өөрийнхөө хүч чадал, эрх мэдлээр сэсрэх болно гэсэн байна. 이것은 신약 시대에 장차오는 신약 시대에 하나님의 보혜사 성령을 통해서 하나님의 택한 백성들을 다 성령으로 감동을 주시고 성령으로 음, 그 감화를 주셔가지고 회개하고 돌이켜서 복음을 믿고 하나님께 돌아오게 해주시겠다는 겁니다. Тэр энэ бүх үндэстнийг сэсэрнэ гэдэг нь юу илэрхийлж байгаа хэрэг ирээдүйд тэр шинэ гэрээний үед ариун сүнсээр тэр бүх үндэстнийг сэсрэх болно. Тэгээд ариун сүнсээр тэгж сэсэрснээр тэр бүх үндэстэн гэмшиж эзэн бурхан руу эргэж ирэх болно гэдгийг илэрхийлсэн. 이 모든 나라의 보배가 이르리니 였습니다. 만국의 보배, 모든 나라의 보배가 바로 예수 그리스도입니다. Тэд бүх үндэстийн эд баялагтай хамт ирнэ гэж. Бүх үндэстийн эд баялаг гэдэг бол ерөөсөө Есүс Христийг хэлж байгаамаа. 예수 그리스도는 하나님의 택한 백성들의 보배입니다. Есүс Христ бол Бурхны сонгосон бүх үндэстнүүдийн баялаг юм аа. 왜냐하면 그분의 보배로운 피로 말미암아 우리 택한 백성들의 모든 죄를 다 깨끗하게 사해 주신 겁니다. Бурханд сонгогдсон бүх үндэстнүүдийн эрдэнэс нь Есүс Христ юм аа. Яагаад гэвэл Есүсийн тэр цус бол бүх үндэстний төлөө урссан цус. Тэгээд тэр цус бол үнэхээр юутай ч зөрлөшгүй эрдэнэ мэд цус юм. 네. 예수 그리스도께서 십자가에 울리신 그 피가 우리 택한 백성들에게는 보배로운 피입니다. Тэгээ загалмай дээр урсгасан Есүсийн цус бол итгэгч бидний хувьд Бурханд сонгогдсон ард түмний хувьд бол үнэхээр зөрлөшгүй эрдэнэ юм. 그분을 통해서 우리가 받은 구원이 보배로운 구원입니다. Есүс Христээр дамжуулан бидний олж авсан аврал бол үнэхээр эрдэнэ мэд үнцэнтэй аврал юм. 그분을 통해서 가는 천국이 이 보배로운 나라입니다. Есүс Христээр дамжин бидний очих мөнхийн улс бол үнэхээр эрдэнэ мэд улс, эрдэнэ мэд хаанчлал юм аа. 예수 그리스도를 통해서 우리가 받는 모든 것들이 보배로운 것들이에요. 그 참, Есүс 예. Есүс Христээр дамжуулан олж авсан бидний олж авсан тэр бүх зүйл бол үнэхээр эрдэнэ, баялаг. Жинхэнэ баялаг юм. 여러분의 보배는 뭡니까? 그걸 분명히 여러분들이 알고 계셔야 됩니다. 나의 보배는 과연 뭔가? Тэгэхээр миний баялаг, бидний баялаг, жинхэнэ эрдэнэ маань юу вэ гэдгийг бид нар маш сайн мэддэг байх ёстой. 사도 바울은 예수 그리스도를 발견했습니다. Илч Паул гэхэд Есүс Христийг олж мэдсэн байгаа тий, олж авсан байгаа. 이 세상에서 가장 귀한 보배로운 존재가 바로 예수 그리스도인 것을 발견한 겁니다. Өөрөөр хэлбэл энэ дэлхий дээр оршин байгаа бүх юмсаас хамгийн үнцэнтэй, хамгийн эрдэнэ мэт оршихуй бол Есүс Христ юм байна гэдгийг Паул олж мэдсэн. 내가 그 가장 귀한 보배로운 그 주님을 위해서 이 세상을 다 배설물로 여기고 다 주님을 위해서 이 세상을 배설물로 여기겠다는 거예요. Тэгээд Паул өөрийнхөө амаар хэлсэн байдаг. Би Есүс Христийг олж авсан энэ ололт маань энэ ертөнцийн бүх ололтоос ч хамгийн эрхэм үнцэнтэй юм а. Тийм учраас би тэр ертөнцийн бүх ололтоо хог шаар мэт үздэг гэж хэлсэн. 자, 이 정말 예수 그리스도를 우리가 발견하면 참 가장 나의 귀하고 정말 그 위대한 보배가 예수 그리스도인 것을 우리가 발견해야 됩니다. Тэр Есүс Христ гэдэг энэ хамгийн үнцэнтэй энэ эрднийг л бид нар үнэхээр олж авах ёстой. 자, 여러분의 보배는 과연 무엇입니까? 우리 하나님의 그- 일꾼들의 진짜 나의 참된 보배는 무엇인가? 그걸 우리가 발견해야 돼, 깨달아야 돼.
Тэр бурхны ажилчид болсон бид нар ч гэсэн өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй. Миний жинхэнэ эрдэнэ юу вэ? Хэн бэ? Гэдгийг асуух хэрэгтэй. Тэгээд яг миний жинхэнэ эрдэнэ юу байх ёстой вэ? Хэн байх ёстой вэ гэдгийг бид нар мэдчих ёстой. Ухаарах ёстой. 자, 그래서 그걸 발견한 분들은 그 사도 바울이 그걸 발견하고 어떠한 그 어떻게 이 세상을 살았습니까? Тэгэл Паул бол тэр баялагийг тэр эрднийг бол олоод авчихсан тийм ээ. Тэгээд энэ дэлхий дээр яаж амьдэрсэн бэлээ? 그 빌립보서 3장 8절과 9절 한번 읽어보시기 바랍니다. Филиппо номын 3:7-оос 9. 8절. Гэвч миний хувьд ололт байсан болгоныг би 7절부터 Христ 읽어보세요. 7절. 7, гэвч 8, 9절. Гэвч миний хувьд ололт байсан болгоныг би Христийн төлөө хохирол болгонд тооцдгоо. Тэрч байтугай би Христ Есүс эзнээ танин мэдхийн хосгүй давуу талын төлөө бүх юмсыг хохирол болгон үздэг. Би түүний төлөө бүх талаар хохирол амсаж тэдгээрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд бөгөөд хуулиас гардаг өөрийнхөө зөвхт байдалтай биш, харин Христэд итгэснээр ирдэг итгэлд суурилсан Бурхны зөвхт байдалтайгаар түүнд олдохын төлөө юм аа. Амен. 우리 하나님의 일꾼들이 예? 그리스도가 이 나의 참된 보배인 것을 가장 귀한 나의 보배인 것을 발견했을 때 우리는 변하게 됩니다. 이 세상에 다시 대해서 말씀해 주실래요? 왜 인터넷이 끊기고 그래서 끊겨서. 끊겼어. 네. 우리가 예수 그리스도가 나의 가장 귀한 보배로 발견이 되면 우리가 변하게 됩니다. Тэгээ үнэхээр энэ Филиппо номд дээр хэлсэн шиг Христ бол миний хамгийн үнцэнтэй эрдэнэ юм аа гэдгийг олж авсан цагта бидний зүрх сэтгэл өөрчлөгддөг. 예수님을 나의 보배로 발견하지 못하면 우리가 하나님의 일꾼이라고 하면서도 세상을 사랑하게 되고 세상의 명예 영광을 쫓아가고 세상의 유익을 위해서 처신하게 되고 이렇게 참 이 가치 없는 일꾼으로 우리가 이렇게 떨어질 수가 있습니다. Хэрвээ одоо Есүсийг өөрийнхөө эрдэнэ гэдгийг олж хараагүй цагт тэгэж одоо таньж мэдээж ухаараагүй цагт бол бид нэр яг Бурхны ажилтан гэсэн нэрэл зүүгээл тэгэл цаагаараа бол зүрх сэтгэл маань ч өөрчлөгдсөн юм байхгүй. Тэгээ энд ертөнцийг хайрлаж, ертөнцийн юмсад шунж, ертөнцийн эрх ашгийг хөөцөлдөж яг л ийм одоо ямар ч үн цэнгүй ажилчид болтгоо. 하나님의 택한 백성들이 영혼을 구원하는 이 복음이야말로 가장 나의 귀한 보배다. 이 복음이 예수 그리스도의 복음이 나의 가장 귀한 보배다. 이것을 우리가 깨달으면 그 복음을 위해서 우리가 희생하고 헌신할 수 있게 되는 것입니다. Есүс Христ гэдэг маань юу вэ гэхээр сайн мэдээ шүү дээ. Сайн мэдээ гэдэг бол ерөөсөө тэр чигтээ Есүс Христ. Тэгэхээр энэ сайн мэдээний төлөө Есүс одоо миний жинхэнэ эрдэнэ гэдгийг олж мэдсэн, таньж мэдсэн цагтаа бол бид нар тэр сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө амийг ч үл хайрлан амьдардаг байгаамаа. 로마서 1장 16절에도 사도 바울이 이렇게 복음을 이렇게 참 증거했습니다. 16절. Ром 1:16 дээр хэлж Паулаас ингэж хэлсэн байна. 내가 복음을 부끄러워하지 않는다고 했습니다. Би сайн мэдээнээс ичихгүй. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 했습니다. Энэ сайн мэдээ бол итгэгч хүн болгоныг аврах Бурхны хүч юм аа. 모든 믿는 자에게 하나님의 구원을 주시는 그 능력, 하나님의 능력이라고 그걸 사도 바울이 증거하고 있는 거예요. Итгэсэн хүн болгоныг авардаг Бурхны хүч чадал бол энэ сайн мэдээ юм аа гэж.
사도 바울은 이 어, 일치 복음을 바울 위한, 통했어. 예, 이 복음을 전하기 위해서 빚전자라고 했습니다. 복음의 빚전자라고 했습니다. Тэгэд энэ л сайн мэдээний төлөө өөрийгөө зориулсан. Тэгээд би энэ сайн мэдээний өртөн юм а гэж өөрийгөө хэлсэн байна. 여러분, 이 복음이야말로 가장 인류에게, 이 인류가 가장 귀한 법에 가장 참 가치 있는 것이 바로 하나님의 복음인 것을 우리가 발견해야 돼요. Хүн төрлөختний хувьд бол хамгийн үнцэнтэй баялаг, хамгийн үнэтэй эрдэнэ, хамгийн үнэт зүйл бол энэ сайн мэдээ юм а гэдгийг бид нар хүмүүст ойлгуулах хэрэгтэй. 사도 바울은 이 복음을 위해서 이 세상 것을 다 잃어버려도 좋다고 이렇게 증거하고 있어요. Энэ сайн мэдээний төлөө энэ ертөнцид олж авсан тэр бүх зүйлээсээ татгалзахад бэлэн байна гэдгийг Паул илэрхийлсэн. 바로 이 복음이 모든 민족을 이렇게 진동시킨다, 감동시켜서 그것을 회개시키고 또 하나님께 돌아오도록, 또 하나님의 예수님을 믿어서 구원을 받도록 이렇게 진동을 시킨다, 감동을 주신다는 거예요. Тэгэхээр нөгөө бүх ертөнцийг бүх үндэснийг сэгсрэх болно гэж бурхан хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө л энэ сайн мэдээг Иесус Христийн сайн мэдээг хэлж байгаа. Энэ ариун сүнсээр дамжуулан энэ сайн мэдээг ард түмэнд өгч, тэгээд энэ ард үндэснүүдэд өгч, тэгээд тэр сайн мэдээг сонссон үндэстнүүдийн зүрх сэтгэл нь одоо нэгсэндээ сэгсрэгдэж гэмшиж, тэгээд эзэн бурхан руу ирж аврагдах болно гэдгийг хэлсэн байна. 사도행전 20장 24절에도 사도 바울은 복음을 위해서 이렇게 증거하고 있습니다. 사도행전 20장 24절. Үлс намын 20 дугаар бүлгийн 24 дугаар эшлэлээр бас Илч Паул хэлсэн байгаа. Гэвч би бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг албаа гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юм чинээ бодлогүй явж ирсэн. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않겠다. Би бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж бас Есүсээс хүлээж авсан үүргээ гүйцэтгэхийн тулд өөрийн амийг юм чинээ бодлогүй явж ирсэн. 이렇게 사도 바울을 성령으로 감동을 시켜서 하나님을 발견하게 하고 예수 그리스도를 발견하고 복음을 발견해서 그 복음을 위해서 이렇게 자기 생명까지도 아끼지 아니하고 다 바치겠다고. 이게 사람이 이렇게 변화되는 거예요. 사람이 이렇게 완전히 새 사람으로 변화된 거예요. Тэгэхээр Илч Паул ингэж хэлж чаддаг болох хүртлээр үнэхээр өөрчлөгдсөн байна тийм ээ. Илч Паул үрд ямар хүн байсан блэ? Гэтэл тэр сайн мэдээгээр тэр ариун сүнсний сэгсрэлтээр ингэж өөрчлөгдөж, тэгээд эцэстээ энэ сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө амь насыг хүртэл зориулдаг хүн болсон байна. Энийг бол зөвхөн ариун сүнс л хийсэн тэр сайн мэдээний хүч чадлал хийж чадсан байна. 여러분, 그 바울이 이제 예수님을 만나기 전에는 이름이 사울이었습니다. 사울. Есүстэй уулзахаас өмнө Паулын нэр нь Саул байсан тийм үү? 바울이 사울 됐을 때는 예수님을 발견하지 못했고 하나님을 발견하지 못했을 때는 오히려 예수교를 핍박하고 박해하고 이렇게 탄압하는 박해자였습니다. 해방자였습니다. 폭행자였습니다. Тэгээ нэр нь Саул байх үедээ тэрээр Есүс Христийг таньж мдээгүй байсан. Харин ч бүр Есүс Христийг хавчиж хяхдаг, Христэд итгэгчдийг барьдаг, баривчилдаг, дарамтлж зовоодог тийм нэгэн байсан. 이러한 죄인 중에 괴수인 사울을 하나님께서는 보혜사 성령을 통해서 감동을 줬어요. 감동을 줘서 그를 회개시켜서 자기가 핍박하든 자기가 박해하든 복음을 주세요. 이제는 자기가 박해를 받고 핍박을 받고 자기 생명까지도 바치는 위대한 사도로
하나님이 변화시켜 주신 겁니다. Тийм байсан сагуулыг бурханы сүнс тэгж сэгсэрч өөрчилж өгсөн байна. Түүний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж түүнийг гимшилт хүргэсэн байгаа. Тэгээд тэгсний дараа нөгөө Саул нь Паул болж улмаар өөрөөхөө тэгж урд нь хавчиж хятдаг байсан сайн мэдээний төлөө тэмцдэг, сайн мэдээний төлөө хавчигддаг, зовдог, ташуурдуулдаг, бүр амь насаа хүртэл зориулдаг нэгэн болсон байна. 이 하나님의 복음이 그 위대한 능력이 뭡니까? 사람을 변화시키는 거예요. Бурхны сайн мэдээний хамгийн тэр агуу хүч чадал юу вэ гэвэл хүмүүсийг өөрчилж чаддаг явдал байгаамаа. 이 신약 시대의 성령, 하나님의 권능, 성령이 너희가 하나님의 권능, 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아 땅 끝까지 이른 내 증인이 되겠다. 이 성령이 이 만민을 모든 민족을 택한 백성을 진동시켜 감동시켜서 회개하고 돌이켜서 하나님 앞에 돌아오고 구원을 받게 하는 거예요. 이게 참 놀라운 예언입니다. 오늘 함께 지금 2장 우리가 10절 말씀을 보고 있는데 참 Шинэ гэрээний үеийн тэгэхээр хамгийн агуу хүч чадал бол ерөөсөө энэ сайн мэдээний хүч чадал, ариун сүнсний хүч чадал байгаа. Ариун сүнсний хүч чадлаар энэ үндэстнүүдийн зүрх сэтгэл хөдөлгөгдөж тэдгээр гимшиж эзэн бурхан руу ирж байна. Энэ гайхалтай иш үзүүлгийг Хаггай номонд хэлсэн байна. 네, 학계는 당시에 이것을 신약시대에 장차오는 하나님의 놀라운 이런 영광을, 그 권능을 미리 앞당겨서 이렇게 보고 있는 겁니다. Хаггай болвол энэ ирээдүйд шинэ гэрээний үед бэлэгдэх энэ гайхалтай сэгсрэлт, энэ гайхалтай энэ өөрчлөлт, хүч чадлыг бурхны тэр яруу алдрыг урдаас ингэж олж харсан байна. 그 놀라운 그 기적, 그 능력, 권능이 뭐예요? 사람을 구원하는 겁니다. 그 영혼을 구원하는 거예요. 죄 가운데 멸망하는 그 영혼을 구원해서 천국 백성으로 하나님이 인도하시는 거예요. 이것이야말로 세상 만국을 진동시키는 가장 참 크고 놀라운 일입니다. Тэгээ бурхны хамгийн агуу хүч чадал хаана илэрч байгаа гэхээр ерөөсөө хүмүүсийг өөрчилж хүмүүсийг аварч хүмүүсийн сүнсийг аварч байгаа. Энэ аварна гэдэг бол үнэхээр юутайч зөрлөшгүй хамгийн агуу хүч чадал юм аа. Үүнийг одоо Хаггай номонд бол хэлэхдээ бүх үндэснийг сэгсэрнэ гэж хэлсэн байна. 자, 그래서 이제 2장 학개서 2장 7절 한번 읽어보세요. 다시 한번. Энэний 7 дугаар ишлэгийг дахиад уншъя. Би бүх үндэснийг сэгсэрнэ. Тэд бүх үндэсний эд баялагтай хамт ирнэ. Би энэ өргөөг цог жавхлангаар дүүргэх болно гэж төг төмдийн эзэн айлдав. 자, 여기서 모든 나라의 보배가 바로 예수 그리스도 그 복음을 얘기하는 것입니다. За бүх үндэсний эд баялагтай хамт ирнэ гэсэн. Бүх үндэсний эд баялаг буюу бүх үндэсний тэр эрдэнэ бол Есүс Христ юм аа гэж сая тайлбарлалаа. 그 영광을 미리 앞당겨서 보게 하는 것이 바로 스룹바벨 성전이라는 것입니다. Тэр энэ сүр жавхланг, тэр цог жавхланг одоо урдаас тэгж харуулж байгаа, илэрхийлж байгаа зүйл бол энэ Зерубабелийн сүм юм аа. 근데 이스라엘 백성들이 이것을 깨닫지를 못하는 거예요. 듣긴 들어도 이걸 깨닫지를 못하고 있는 거예요. Гэхдээ Израилийн ард түмэн энийг ерөөсөө ойлгож ухаарахгүйсэн, сонссон боловч ерөөсөө ойлгохгүйсэн. 8절 읽어보세요. 학개 2장 8절. Хаггай 2:8-ыг уншъя. Мөнх минийх алт минийх гэж төг төмдийн эзэн тунхаглаж байна. 은도 내 것이요 금도 내 것이니라 만군의 여호와의 말씀이라 했습니다. Мөнгөч минийх, алтч минийх гэж төг төмдийн эзэн тунхаглаж байна.
여러분, 만군의 여호와의 말씀이라고 이제 이렇게 계속해서 반복해서 지금 증거하고 있습니다. Энд харж байгаачлан төг төмдийн эзэн тунхаглаж байна. Төг төмдийн эзэн айлтж байна гэж энд дахин дахин давтаж хэлж байна. 바로 만물, 이, 이 우주 만물을 창조하신 그 권능의 하나님이 지금도 우주 만물을 다스리시고 통치하시고 이게 살게 하시고 번성케 하신다는 것입니다. Энэ юуг илэрхийлж байна гэхээр бүх ертөнцийг бүтээсэн бурхан тэр бүх ертөнцөө одоо ч гэсэн захирсаар байгаа тэр бүх ертөнцийг одоо дүүргэж байгаа юм а гэдгийг илэрхийлж байна. 그리고 이 구절의 뜻은 천하의 모든 것이 다 하나님의 것이라는 거예요. 왜 하나님이 창조하셨고 하나님이 주인이시고 하나님의 뜻대로 하나님이 다 만물을 주관하신다는 거예요. Тэр хамгийн гол утга нь бол ерөөсөө энэ ертөнцид байгаа бүх юмсыг бүтээгч нь бурхан, захирагч нь бурхан. Тийм учраас бурхан өөрийнхөө хүслийн дагуу бүгдийг захирч хийж байдгаа гэдгийг илэрхийлж байна. 하나님의 뜻대로 우리가 예수님을 믿고 영접하고 우리가 하나님의 자녀가 돼서 하나님을 잘 섬기면 하나님께서 필요한 모든 걸 다 공급해 주시겠다는 거예요. Тийм болохоор бид нар яг л бурханы хүслээр байж, бурханы хүслээр амьдарч, бурханы хүслээр байх дуулууртай байх юм бол бурханы хүссэн зүйлийг хийх юм бол бурхан өөрийнхөө хүслийн дагуу биднэрт хэрэгцээтэй бүхнээр маань хангаж өгнө. 물질이 없다고 나 가난해서 하나님의 일을 못 하겠습니다. 돈이 없어서 못 하겠습니다. 몸이 약해서 못 하겠습니다. 사람이 없어서 못 하겠습니다. 다 이것은 하나님을 제대로 발견하지 못한 사람들의 말입니다. Тэгэхээр бид нар материаллык зүйлсээс ингээ хамааралтай байгаад байх юм бол ерөөсөө надаа мөнгө алга, бурханд үйлчлэх гэсэн чинь мөнгө алга, би баян биш байна, би ядуу байна, аль эсвэл надад хүн хүч алга байна, аль эсвэл миний би муу байна, би эрүүл мэнд маань тийм байна, энэ байна гэдэг. Энэ материаллык зүйлсээ өөрийгөө ингээ хүлээд авах юм бол бид нар бурханы хүслээр ажиллаж чадахгүй, бурханы хүслийг биелүүлж чадахгүй. 여러분, 예수님은 하나님이 일을 하시는데 집이 있었습니까? 머리 들 곳이 없다고 했어요. 예수님 머리 들 곳이 없었어요. Бид эцэг Есүс л гэхэд бурханы ажлыг хийж байхдаа орох оронтой байсан билүү. Толгойд тавих газаргүй, толгой орогдох газарч алгаа, нүгч алгаа гэж хэлсэн тийм үү? Өнөг хүртэл нүгтэй байхад хүний хүүд толгой орогдох газар алгаа гэж хэлсэн. 예수님은 모든 만물이 하나님의 것이고 하나님이 뜻대로 순종하면 하나님이 반드시 공급해 줄 것을 다 확신하고 믿고 순종했습니다. Гэхдээ Есүс бүх зүйл бол бурхан эцгийнх нь гэдэгт итгэж байсан. Тэгээ бурханд нь эцгийнхээ хүслээр л явах юм бол бурхан эцгийнхээ хүслийг л гүйцэлдүүлэх юм бол хэрэгцээтэй бүхнээр нь бурхан эцэг нь хангаж өгнө гэдэгт итгэж энэ дэлхий дээрх үйлчлэлийг хийж байсан. 베드로를 만났을 때 베드로가 밤새도록 고기를 못 잡고 근심에 쌓여 있을 때 그물을 깊은 데로 가서 그물을 던져라 했어요. Петртэй анх уулзсан үеийг нь санаа л да. Тэгээд Петр болохоор шүнжэнгөө загасчлаад юу ч бариагүй тийм ээ хоосон хурж ирсэн. Тэгэхээр тэр үед Есүс түүнийг хамгийн гүн газарт нь очиж тороо хаяа гэж хэлсэн. 베드로가 밤새 우리가 밤에 맞도록 수고를 했지만 잡은 것이 없지만은 선생님의 말씀에 의지해서 내가 그물을 내리겠습니다 하고 깊은 데로 가서 그물을 던졌어요. Тэгээ Петр хэлэхдээ бид нар шүнжэнгөө загасчлаад юу ч барьж чадаагүй. Гэхдээ та хэлж байгаа учраас бид таны үгээр тороо хаяад үзье гэд. Тэгээд гүн газарт нь очиод тороо хаясан. 던졌는데 그 그물 속에 뭐가 잡혔습니까? Тэгээд юу барьсан бэ? 고기가 어디서 몰려왔는지 아주 가득 잡혀가지고
두 배, 베드로와 그 에, 요한의 배에 두 배 가득 고기를 채운 겁니다. Хаанаас цугларсныг мэдэхгүй маш их загас торонд нь орсон тийм үү. Тэгээ ганц Петрийн завьч биш. Тэр ах トゥ Йохан, Яков хоёрын завьч гэсэн дүүрэн загас барьсан байна. 정말 예수님은 아무것도 없었어요. 그렇지만 하나님의 뜻대로 순종을 철저히 죽기까지 복종하고 순종했기 때문에 하나님께로부터 그때마다 필요한 것을 다 공급을 받으셨습니다. Есүст үнэхээр юу ч байгаагүй. Тэгсэн ч гэсэн тэр үнэхээр бурхны эцэг бурхандаа бүрэн дүүрэн дуулууртай байсан. Тэр тэгэл үхэлд тушаагдах хүртлээ дуулууртайгаар дагсан ба. Тэгээ тийм учраас бурхан эцэг нь түүнд үйлчлэлд нь хэрэгтэй бүхнийг хангаж өгч байсан. 여러분, 예수님이 행하신 그 기적과 능력은 그냥 나온 게 아니에요. 하나님을 절대적으로 믿고 신뢰하고 하나님 말씀대로 100% 복종하고 순종했으니 하나님이 다 그 능력으로 다 해결해 주신 겁니다. Есүсийн үйлдэл тэр гайхамшгууд болон тэмдгүүд зүгээр л нэг үлдэгдчихээгүй. Есүс хүч чадалтайдаа үлдчихээг юм аа. Есүс бурхан эцэгтэй 100% дуулууртай байсан, 100% захирагдсан, 100% итгэж найдсан учраас бурхан тэр бүхнийг зөвшөөрсөн байна. 사도 베드로도 사도행전 3장 6절에 보면 나면서부터 안진뱅이가 있었어요. 나면서부터 성전 미문에 입구에 나면서부터 안진뱅이가 날마다 구걸을 하고 있었습니다. Мөн Петрийн хувьд ч гэсэн адилхан Үйлс номын 3-6 дээрээс харах юм бол тэр төрөлхийн доглон сумгай хүн байсан тийм ээ. Тэр төрхөөсөө ахуулаад тэр үдсгэлэн таалганы дэргэд суугаад гуйлга гуйдаг байсан. 사도 베드로는 그를 불쌍히 여기고 하나님이 이 사람을 구원시키려고 하는구나. 이 사람을 고치라고 하시는구나. 성령의 인도를 따라서 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 했으니 벌떡 일어나서 걸었습니다. 뛰었습니다. Тэр Илч Петр ч гэсэн тэр хүний Петрт ч гэсэн юу ч байгаагүй. Тэр ядуу загасчин байсан. Гэхдээ тэр эзэн бурхан энэ хүнийг эдгэхийг хүсэж байгаа юм байна гэж бурханы хүслийг тэр мэдчихсэн учраас түүнд тушааж хэлсэн ба надад алт мөнгө байхгүй харин өөрт байгаагаа би чамд өгье. Назарын Есүс Христосийн нэрээр босоод явхтун гэхэд тэр хүн тэр даруй хүч орж өсрөн цэгц зогсоод алхаж явж эхэлсэн гэж байна. 여러분들이 정말 예수님 그 신앙을 본받아서 또 사도들의 신앙을 본받아서 철저하게 하나님의 말씀에 철저하게 순종하고 복종해 보십시오. 그리고 기도하십시오. Та бүхэн ч гэсэн тэгэхээр Есүсийн тэр итгэлээс үлгэр дуурайл аваад, элч нарын тэр итгэлээс үлгэр дуурайл аваад, эзэн бурханд үнэхээр 100% бүрэн дуулууртай байгаад бас залбираад үзээрэй. 오병이어의 기적이 일어납니다. 오병이어. Тэгэх юм бол та нарт үнэхээр тэр 5 далгах 2 далгах биш 2 юу лээ 2 загас 5 далгах 5 далгах 2 загас юу вэ? Тэр гайхамшиг илэгдэх болно. 여러분 하나님 말씀을 정말 온전하게 전해 보십시오. 그리고 기도하십시오. 하나님 그 능력이 하나님 권능 만군의 여호와께서 다 해결해 주십니다. Үнэхээр бурхны тэр үгийг та нар дуулууртаар дагаад тэгээд бурхны ажлыг хийгээд үзээрэй. Тэгэх юм бол төв төмдийн эзэн та нарт өөрөө хангаж биелүүлж өгөх болно. 여러분 이스라엘 구약의 역사를 보십시오. 이스라엘 백성들이 200만 명이 넘는 그 큰 많은 사람들이 광야에서 40년간 하나님이 다 먹여 살렸다는 거예요. Израилийн түүхийг ч гэсэн та нар хараарай. Хуучин гэрээний үед тэр 2 сая гаруй 2 сая илүү хүн тэр цөлд амьдарч явах үед бурхан тэдний бүгдээрингийг хооллож байсан.
물이 없다고, 양식이 없다고, 길이 안 보인다고, 여러분, 약이 없다고, 무슨, 여러분, 원수들이 강하다고. 여러분, 이거 하나님이 능력으로 다 해결되지 않았습니까? 이미 우리가 확실하고 분명한 성경의 증거를 갖고 있지 않습니까? Тэр тэр үед яасан бэлээ? Бөөл гомдол болж исэн тийм ээ. Ус алга гээл, хоол алга, им алга, шүү тэгээд дайснууд илүү хүчтэй байна гэл бөөн гомдол байсан. Гэхдээ түүхийг харах юм бол үнэхээр эзэн бурхны юм төг төмдийн эзэн бурхны тэр гайхамшигтай хүч чадлаар энэ бүхэн би шийдэгцээ. 여러분을 통해서 하나님의 그 놀라우신 능력과 하나님의 영광을 여러분들이 교회를 통해서 여러분들이 드러내고 나타내야 됩니다. Тэгэхээр та нарын өөрсдийнхөө амьдралаар бас өөрсдийнхөө үйлчилж байгаа тэр сүм чуулганаар дамжуулан Бурхны ийм гайхамшигтай хүч чадлыг гэрчилж харуулж явах хэрэгтэй маа. 여러분 그 요한복음 11장 40절 한번 보십시오. 하나님의 영광이 어떻게 나타났습니까? Иохан 요한복음 номын 11-ийн 40-ыг 11장 40절. харъя Бурхны тэр сүр жавхлан яаж илчлэгдсэн байна вэ гэдгийг харъя. Есүс Мартад хэрв 11장 40절. 네, 40절. 읽어봐요. Есүс Мартад хэрв чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлсэн босоо гэлээ. 39절과 40절 읽어봐요. За 39-тэй нь хамт уншия. Есүс хадыг зайлуул гэхэд талигаачин дүү Марта түүнд эзэн минь тэр үхээд 4 хонож байгаа тул одоо өмхийрсэн байгаа гэж хэлв. Есүс Мартад хэрв чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлсэн босоо гэлээ. 죽은 지가 벌써 나흘이 되어서 벌써 냄새가 납니다. 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니했느냐. 믿으면 하나님의 말씀을 믿고 순종하면 하나님의 영광을 보리라 했습니다. Тэгээ үхээд 4 хонжсон бүр өмхийрчихсэн байгаа шүү дээ гэхэд хэрвээ чи итгэх юм бол Бурхны алдрыг харна гэсэн. 여러분 눈에는 안 될 것 같고 도무지 이루어지지 않을 것 같고 Та нарын нүдээр харахад ерөөсөө болохгүй юм шиг, бүтэхгүй юм шиг харагдаж байж болно. 그 사람이 도무지 예수 믿지 않을 것 같고 회개하지 않을 것 같고 구원받지 못할 것 같지만 외치라는 거예요. 말씀을 증거하라는 거예요. Тэр хүн таны бодлоор тэр хүн ерөөсөө Есүсийг хүлээж авахгүй, сайн мэдээг сонсохгүй, итгэхгүй, гэмшихгүй юм шиг харагдчихэж болно. Гэвч дуулууртай байх хэрэгтэй. Тэр хүн сонссон ч, итгэхгүй байсан ч, таны нүдэн дээр өөрчлөгдөхгүй байсан ч гэсэн сайн мэдээг гэрчлээ, ярьсаар бай гэсэн. 여러분 사도 바울이 그렇게 하나님의 교회를 박해하고 회방하고 폭행하고 있을 때 누가 그가 회개하고 예수를 믿고 구원을 받고 하나님의 일꾼이 될 걸 누가 알았습니까? 아무도 몰랐어요. Паулийг тэгж Есүсийг хавчиж, сайн мэдээг хавчиж байхад хэн түүнийг сайн мэдээний төлөө амиа хүртэл зориулдаг тийм элч болно гэж итгэсэн бэ? Итгэж байсан бэ? 만군의 여호와 하나님이 그 능력으로 권능으로 하신다고 하지 않았습니까? Энд хэлсэн байгаа түүх төмдийн эзэн өөрийнхөө тэр хүч чадлаар эрх мэдлэр хийх болно гэж. 믿고 여러분들이 하나님의 복음을 힘있게 담대하게 전하십시오. Тийм учраас түүнд итгээд зоригтойгоор хүчтэйгээр гэрчлсээр байгаарай. 하나님의 영광을 볼 것입니다. Тэгэх юм бол Бурхны алдрыг харах болно. 여러분이 그런 하나님의 영광을 나타내는 그런 영광스러운 일꾼들이에요. 여러분 한 사람 한 사람이 얼마나 귀하고 그 영광스러운 존재입니까? Та нар бол Бурхны тэр алдрыг харуулдаг, илчилдэг Бурхны тэр үнэхээр гайхалтай ажилчид юм аа. Та нар ямар гайхалтай ажилчид гэдгийг мэдхүү. 사람을 살리고 사람을 구원하는 그래서 하나님께 인도하는 그 영광스러운 하나님의 위대한 일꾼들이란 말이에요. Тэгээ хүмүүсийг авардаг, тэр сүнснүүдийн амьлуулдаг, тэгээ Бурхан руу удирдан дагуулдаг тийм
үнэхээр яруу алдартай, сүр жавхлантай Бурхны ажилчид юм аа. 영원 만군의 하나님의 종들인데 우리가 뭘 두려워하고 뭘 근심하고 염려하고 뭐가 안 된다고 하고 Тийм гайхамшигтай хүчрхэг төг төмдийн эзний цаг жавхлантай ажилчид байж юунаас айж, юунаас шантарч, юунд санаа зовнод юм бэ? 그러니까 하나님의 말씀을 신뢰하지 못하고 순종하지 못하고 회개해야 됩니다. 이제는 회개하고 돌이켜서 주여 예? 말씀대로 내게 이루어지이다 이렇게 외쳐야 돼요. Бурхны үгэнд итгэхгүй, найдахгүй, дуулуургүй байгаагаас л болж байгаа. Тийм учраас одооноос эхлээд бид нар итгэж, найдаж, тунхаглаж, эзнээс бас гуйж тунхаглах хэрэгтэй. Эзэн минь ээ танд итгэж байна. Та хүслээхээ тааллын дагуу биелүүлж өгөөч гэж тунхагладаг байх хэрэгтэй. 대저 하나님의 말씀은 능치 못함 심이 없다 그랬어요. Бурхны үгэнд хэлэхдээ бурханд боломжгүй зүйл байхгүй гэж хэлсэн. 가브리엘 천사가 동정녀 마리아에게 나타나서 대저 하나님의 말씀은 능치 못함 심이 없다 그렇게 하니까 마리아가 즉시로 대답을 했습니다. 주여 난 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 할렐루야. Мария дээр ирсэн бурхны тэнгэр элч Гавриэл хэлсэн тийм ээ. Эзний үгэнд боломжгүй зүйл гэж байхгүй гэж хэлсэн. Тэгэхэд Мария шууд хүлээж авч итгэж тийм ээ. Эзэн минь ээ би итгэж байна. Таны хүснээр болох болтугай гэж хүлээж авсан. 그 말씀이 끝나자마자 하나님은 마리아에게 성령의 능력으로 예수님을 잉태하게 했습니다. Мария тэгж тунхагламагц бурхан ариун сүнсээр дамжуулан түүний хэвлээд Есүс Христийг бүрэлдүүлж өгсөн. 남들은 알지 못하는 처녀가 어떻게 잉태할 수 있습니까? Ерөөсөө эр хүнтэй унтаж үзээгүй онгон эмэгтэй яаж жирэмслэх юм бэ? 사무엘을 통해서 하나님의 말씀을 들을 때 대저 하나님의 말씀은 능치 못하심이 없다 할 때 마리아가 그 말씀을 믿고 주여 나는 주의 계집종이오니 주의 말씀대로 내게 이루어지이다. 이 얼마나 위대한 신앙 고백이에요. Тэгээд Мариач гэсэн анхандаа яаж би эр хүнийг мэдэхгүй байтал яаж жирэмслэх вүлээ гэд итгэж чадахгүй байхад Гавриэл хэлсэн тийм ээ. Бурхны үгэнд боломжгүй зүйл байхгүй гэж хэлсэн. Тэгэхэд тэгвэл би итгэж байна. Таны хүсснээр болтугай гэж итгэлээр хүлээж авсан. 여러분 다 주님의 사랑하는 종들입니다. 주님의 말씀대로 여러분에게 임하시기 바랍니다. Тэр та нар ч гэсэн үнэхээр Бурхны хайртай ажилчтай мөн. Тийм учраас Бурхны үг үнэхээр та нарын амьдралд Бурхны үгэнд хэлсэнчлэн үг болгоно нь биелэгдэх болтугай. 이런 신뢰, 하나님을 굳게 말씀을 믿고 의지하고 신뢰하는 이런 믿음을 가지고 우리가 하나님의 일을 완수해 나가는 것입니다. Тэр ийм л одоо итгэл найдвартайгаар урам зоригтойгоор тэр төг төмдийн эзэн бурханд итгэлээр бид нар бурхны ажлыг хийх ёстой маа. 학교에서 2장 9절 읽어보세요. За эргээд Хагай 2:9. 2장 9절. 이 성전의 Энэ 나중에 өргөөний хожмын сүр жавхлан урдийнхаас илүү агуу байх болно гэж төг төмдийн эзэн алдаад энэ газарт би ямар тайвныг өгнө гэж төг төмдийн эзэн тунхаглаж байна гэв. 하나님의 말씀대로 이루어지지 않았습니까? 그 스룹바벨 성전이 사람 보기에는 좀 초라하고 작고 보잘것이 없고 정말 사람 보기에는 정말 너무나 초라하게 보였지만은 그러나 이 말씀대로 신약시대 예수 그리스도께서 오셔서 그 솔로몬 성전보다 더 큰 그 영광을 예수님 직접 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 그 영광을 직접 보여주지 않았습니까?
Үнэхээр энд хэлсэн эзний үг биелэгдээгүй гэж юу? Зерубабелийн тэр барьсан эзний өргөө тухайн үедээ хүмүүсийн нүдэнд олигтой юу ч байхгүй тийм харагдаж байсан ч гэсэн хожмын тэр сүр жавхлан ямар гайхамшигтай байсан бэлээ. Есүс Христ өөрөө өөрийн биеэр энэ дэлхий дээр бууж ирж Бурхны тэр сүр жавхланг тэр яруу алдрыг өөрийн биеэр харуулаагүй гэж юу? 예수 그리스도를 통해서 보여주신 하나님의 그 크신 영광, 은혜와 진리가 과거 솔로몬 성전과는 비교가 안 되는 것입니다. Есүс Христ өөрийн биеэр харуулсан тэр Бурхны сүр жавхлан яруу алдар нэгүсэл ба үнэн нь Соломоны барьсан өргөөтэй ч зөвлөхийн аргагүй байсан. 바로 그 성전이, 바로 그 영광이 오늘날 신약시대에 예수를 믿고 구원받은 성도들에게 다 성령으로 우리 안에, 그 안에 살아 계십니다. Тэр өнөөдөр бидний дотор Есүс Христэд итгэгч болсон бидний дотор бидний сүм чуулган дотор тэр сүмийн цаг жавхлан яруу алдар нь одоо биелэл болон бидний дотор оршиж байгаамаа. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 줄 알지 못하느냐 말이야. Библиэр хэлсэн та нар өөрсдөө Бурхны сүм гэдгийг Бурхны сүнс та нарын дотор оршин байгаа гэдгийг мэдтгүй юм уу? 이런 영광을, 이런 그 하나님의 그 찬란한 이 은혜와 진리, 이 구원의 영광, 그 보배는 영광을 보여주는 것이 바로 보여주기 위해서 스룹바벨 성전을 건축하라고 한 것입니다. Энэ л сүр жавхлан яруу алдрыг харуулахын тулд Зерубабелийг сүмээ үргэлжлүүлэн барай гэж Бурхан тушаасан байна. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 스룹바벨 성전을 통해서 만군의 여호와 하나님께서 보여주신 놀라우신 예수 그리스도의 그러한 영광을 우리가 이렇게 보았습니다. Ариун бурхан миний өнөөдрийн хичээлээр дамжуулан Зерубабелийн тэр сүмээ дамжуулан илчлэгдэх Бурхны тэр яруу алдар буюу Есүс Христийн дотор орших тэр агуу сүр жавхлан яруу алдрыг бид нар суралцлаа. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 하나님의 독생자의 영광을 보니 은혜와 진리가 충만하더라. 이 그대로 이루어지지 않았습니까? Уг нь махбат болж бидний дотор суурьшсан бөгөөд түүний суу алдрыг харахад эцгээс цор ганц төрөгчийн суу алдар бас нэгүсэл ба үннээр дүүрэн байсан гэж хэлсэн. Тэр үг үнэхээр биелэл болоогүй гэж юу? 우리 사랑하는 귀한 하나님의 일꾼들이 섬기는 이 각자의 교회에 이 하나님의 영광이 나타나게 해 주시옵소서. Эзэн таны хайртай үнэхээр эрхэм нандин таны ажилчдын үйлчилж байгаа сүм чуулган болгонд та өөрийнхөө энэ яруу алдар сүр жавхланг болгож өгөөч. 세상 사람들이 보기에는 우리가 이렇게 맡긴 그 교회들이 참으로 보잘것이 없고 초라하고 연약하고 약한 것 같지만 하나님 만군의 여호와의 하나님의 능력과 권능이 약속대로 나타나게 해 주시옵소서. ертөнцийн хүмүүсийн нүдэнд олигтой харах юм байхгүй уруу дорой, сул дорой мэт харагдаж байгаа боловч төг төмдийн эзэн таны яруу алдар хүч чадлыг та эдгээр чуулганаар дамжуулан илчилж харуулж өгөөч. 이 영광을 보고 많은 하나님의 택한 백성들이 이 영광을 보고 회개하고 돌이켜서 구원을 받게 해 주시옵소서. Тэр яруу алдар эрх мэдэл хүч чадлыг хараад Бурхан таны сонгосон ард түмэн таны өмнө гимшиж эргэн ирэх болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘.